face. I love your smile, love your ways. I like your style. What can I do to get closer to you? Don't think twice, I'm counting 10. Don't take advice, don't ask me when. Just come my ways and you kiss me and say, hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me. Hands up, baby, hands up. Give me your heart, give me your heart, give me your love, oh your love. When the sun shines on the mountain and the night is on the run, it's a new day, it's a new way, and I fly up to the sun. I can feel the morning sunlight, I can smell the new moon hay, I can hear God's voices calling from a golden skies like way. Una paloma blanca, I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca, over the mountain so high, where no one can say my freedom away. Once I had my share of losing, for they locked me on a chain. Yes, they tried to break my power, oh, I still can feel the pain. I can feel the morning sunlight, I can smell the new moon hay, I can hear God's voices calling from a golden skies like way. Una paloma blanca, I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca, over the mountain so high, where no one can say my freedom away, where no one can say my freedom away, when no one can say my freedom away. Okay, put your hands down. Here we go. Come on, put your hands up. Red Rock in the mix. What am I? Ole palesa, le kerisimasi, wow dia, darling why sola, wow boa, tamafatia, ya payatu ya tewetia, manua wa pepese. Sana wafana mai lepulubana owo mainga mai pata singa oh misialanga olinga legerisi masi time ilea sema futai malauma na mbea
friends and relations send salutation. Sure has the star shining gold. And this is Christmas, yes, Christmas magic. It's the time of year to be with the one you love. So won't you tell me you'll never go wrong? Christmas and New Year's will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain. And I'll be happy, happy once again. Take it away, fellas. Singer, oh, miss your lover, oh, let me see mercy, let me see mercy. All the time me there, it's in my full time, balang manamea. So won't you tell me you're never go wrong? Christmas and New Year's will find you home. There'll be no more sorrow, no grief and pain. And I'll be happy. Christmas once again. Isi o whaafianga sui whawhiloi le rivaengo la wuli la sunga fua le rei e tala tuela tātou mafutanga e le tautua wha le rei le radio Samoa tasi lima I vatolo a moma lo soi fu maruia ma le langi e mama talo siolo maruia tātou uma I le rei a sunga fua le asos fuma lima o le rima sino te sema o a wha tafi le tautua la whatalenga ia te tia peori e le tai au na li la si uri me fo stemeli mawantu lewa tātou bafutai. Si io ria foi le tulai fa ile afia fidei ma lo le foi le faiva ma lo foi le tawa tai ya o le programma la uri ma fonga mua ile ria o ulia o le wai silsila ma wa pie langu vio le foi le ya lo o fure faia twa o le la e na tawa o mai le au nanga le eveni le o le blaiva lele e le sunga le pulena o le marketing o le company ia mana o lo le sunga ia res pe reira ia fa malo antu la finga wenga le rivaengo la so ia ve de tosa ilinia malo for crisi masi ma wala e moli ma tomatai ia ma le tele isi ma lo SM fanyore filifili ba ia ina le tatu ma leva lele I man ka ile tono le leva lele o no fanga le fa sa tonu lava ia ma le mele ile KFC ma le Taco Bells tonu ina ia na ia le la na o le company le eveni ia wa so la e ma finga malo for crisi masi e nga tele fa talo fai so ia mo pola wing lounge so whatever ma ba ia va tele li o le mante ma futa ia
mai o ana tala sanga le toi fa fo si le malo si tama ya sau ia pol tama fo ia sola ia pol prestene fo yo le kirikiti le al pimka ia le sau ya tu mo le tau sanga fo mana tua fa la au si ka ma foi o le la vai misi antu o si o wakari ile io e fa so isa so lo il mako piko ngu ia e langa te le fa tano fa tui o ona pa ia le tua sa la ngina la na upfol fola ile so nafi ia ma lo la te tano ma lo le fa yo le faiva oi mo le manuia fo isa ni ga lo to le fa un ole ia so le un tanto ia ile o nga to tonu ngale mu ole di ma sino te se ma so e un mal vai so che a ole vai so fo e ka ko e sa ole vai so ki si ma so pe ia le mo le makani le alwa so ole ma sina ma so le vai so ia ma so fo yo le dei tau sanga fa pe nei le vai so ia to i tonu wa so finga wen ia ai fa ko i lola ia le la so tofi na pa uan tu ia le ke si ma so le dei tau sanga ia li wan ko ili si vai so ia va pena fo ile le tanto wa so na ole afo o le tausanga fo ia malona so malo lo les ring ala lua long weekend populu ale saudi mai ia ona umai fo ila ia le ole vis ia tanto to e amata fo ila ia le nga wenga tutu me faiva o le lua felo lima ia ental sia mo nuia me umai le lo fa balanga le yo le tu le fa ngole yaso va tan va tu tamam tina ma tu le balo sia lu ia mi se le fa na wa onga ni sina yang ia tu ya onga ile so ia a le totele ia le da wa malo lo ile fale ia ma fai sefe a kama fai ia le sfulu lua ile a woli ia nga ia lula ia le sia ki le umukoka po ia ngipu vai fa le ia le mo le masini tala valava pe ole o ia ni la valava on tata ia ba vai se me tau sapi ale to ina bale lo matuna to tonight fa ale se me a do fa ka mo se me fa ile me a ir go inga ballo maku e be vilia anko vilia ant bangu a mele ko inga mele lo maku ngi ya so ngafu e ma to enga lo to na ia na fia e se al military vele le mal fale singa nga wa uma e se me ka or ko nga I ku kar fat malanga tunei ileva alele taimi umalava utemiti iawela upele sili aole nei wale ayo seisi la upele moni eiti ole fili eita si ole fama oni esu ia lava ole olanga telefo yo utausanga aole nei ole su ia sautali To e malanga foi ilu America ele ngata ile su ile ba ai sui fo I folinga awane inalo mai hamo to e foi mai ise aso malanga au nei au kilani to e ba ai au la upele moni eiti ole fili ai tasi le fama oni pipa 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 ba pipa pa pipa 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 zoom zoom ba pipa pipa zoom pipa 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 ba pipa pa la upele moni eiti ole fili ai tasi le fama oni
Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Zato te mana nao umalava ia sa ole whainga o loa tau whaonga. Ia mana tua, tau whaonga o loa umatasi, lua malilima e puipui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa tau whaonga. O le nā wai o lima, sa Eliane i Auckland Council Recyclables, Tāmaki, Tūriki, All Together Auckland. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta i vaiaso, lua vaiaso, pe ta i masina. O le sleek cars o le a maua ai le fisoswani. Ua ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi wha, fitu lua selau, po le o lua o, wha lima, tasi lima tasi. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whai e te alala I mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga le lei mai. O lea wau whantu e le whetūta I ala o ngā amata, le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o I le 5 tausanga le mātutua I le vaiaso. I oe, maua fua fo I tau mawha, walau lo le whetūta I ala o ngā amata, I le olua tasi tolu 5, fitu valu I wafitu, olua tasi tolu 5, fitu valu I wafitu, mo se awanoa o lo walo. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Tau mō le aso. Whaalau I loa le whanau mai o Iesu. The birth of Jesus announced. Luka mata upu mua o le fuai upu e tolus fulu ma le fuai upu e tolus fulu ma le tasi. Ua whai mai foi le a ngelu I ateia. Mariae, aua e te fefe. Ua lofa ina mai oe ele atua. Whaauta foi, ole a tō oe, ma e whana wina se tamatane, e te whaai ngoa I te ia, o Iesu. Whaalau I loa le whanau mai o Iesu. The birth of Jesus announced. Whai mai le valo anga a Isaia. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua fōa ina mai mo I tātou le atali. E ilo na ua le malo.
e ingoa foi o ia o le silisili ese, o le faipule, o le atua malosi, o le tamā, o le whaavavau, o le alii, o le file mu. Na whaailoa ele a ngelu i a Maria, aua e te fefe, o le a tō oe, e te whanau mai le tamatane, ma ia e whaingoa i a te ia, o Yesu. Whai mai le fesili a Maria. Whaafewhea o na tupu o le nei mea. O au o le taupo. Tali le angelo. E a fio ifo. Le angelo i lunga i a te oi. E whaamamalu ifo. Le anganga o le atua i lunga i a te oi. O le mea le ta uai le tama e te whanau mai. O le alo, o le atua. Ua asi Maria ia Elisabeta. Se i wha mautu lava lona masalo-salo. Pe wha pe whea o na tutupu o nei mea. Ai whai mai Elisabeta ia Maria. Amu ia oe i whawhine uma. Ua asi mai i a te au, le tina o loo ali. Ua e tautala mai, o na oso ai lea o le tama, o loo i totonu, o loo manawa. O upu ia a Mary, a Elisabeta, na wha mausali ai le wha tua o Maria, e moni a ka perielu. O ia ua wala a wina e lea tua. Na te whana wina, le whaaola mō le lalolangi. A o le i tūtā ua i le tali atua Maria i le angelu. Whai mai lana tala. O au nei o le auna ale ali. Ia whaia i a te au. E tusa malana whetalainga. Ua i loa ina e Maria lona whaatau waa. Ua whaamaua lalo lona loto i luma o le atua. Ua whaanga ina lona ta ngata whaatau waa. Mō le fina ngalo pa ia o le atua. Sa moai. O le whaalau i loa ina ele a ngelu i a Maria. O le whanau mai o Yesu. O le isi lava fe au tāua. O le langona ina ele tangata. O lona loto maulalo. O le langona ina ele tangata. O lona whaatauwa. O le langona ina ele tangata. O le loto whawhetai. Ma le loto fia. Ua wha o ngā ina o ia e lea tua. I ana fe au ma ana ngā ruenga. Sa moai. A o tātou sa uni atu e wha manatu, le kerisi masi o le nei foi tausanga. O nisi nei o upu tā ua o le nei aso. Ifo atu ia. Alu ifo i lalo. Ua alu ifo le atua i pete le ema e farata. O se tau longolongo. O se wha manatu. Mō oe Samoa, ma i tātou uma, o le kerisimas, o le vai tau ia tātou langona ifo, lo tātou loto mawalalo, lo tātou whaatau waa, lo tātou le amana iaina, a ua whaao ngā ina tātou e le atua, mō ana whiau, ma ana ngā ruenga, manuia le kerisimas, o le nei fo i tausanga. Whai mai Isaia. A wā ua whānau mai mō i tātou le tama. Ua fōa ina mai mō i tātou le atali. E ilona ua le mālo. E ingoa fōi o ia o le silisili ese. O le whaipule. O le atua mālosi. O le tamā o le whaavavau. O le alii
o le file mo. Tātou te tālu. Lea tū wae. Ia maua e Samoa se Kerisimas. E langona ina ai e i mātou uma. Le loto maulalo, le whaatau waa, ma le amana ia ina. Ina ia tupu ai ia i mātou. Le loto le lei, ma le loto fia fia. Tātou ia malau fio i fe au mga ruenga o lene iaso. E manu ia ai mea uma. Lo la swafa Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amen. Lenei Kirisimasi, o te mana tua pea lava oe. Mana tua pea oe, i lenei Kirisimasi. Ewe ina whaingata ua Mesia, o fōlinga Watatanga se ai nei lo fatu o Yahweh ta whiawha ai atu. Atono e ai se aso e tali ai ola o tatalo mana tua pea oe. Kirisimasi, ewi na whaingata, eleva aia, o lau ata ata. Watatanga se ai nei lau fatu, o Yahweh ta whiawha ai atu. Ai atono e ai se aso e tali ai ola utatalo mana tua pea oe la upele ilo ulotoe e malingi loi mata le mana mea se I fai mai se tala ta fia fusi atu ma opo mai oe e mani e ai
Krismasi o te mana tua e pea lava oe. Se whangamali nao tui eri taula pini le ni vaengo la oli mana tua pea oe taula wan tuai. Le polkala beda o le lui tamula so pe o fonga da tu tabra ina le sunga le fa fianga ya e te rona le ni vaengo la wo ya le sunga ya e te sona ngafa reverend e te sona ngafa ala te mose si ona fa poponga ile aso an tau timi masani ile tutua ala radio Samoa tali tu lan tasi o tatu talai vei fo talai talonga le ngana peritania. In this update, Australian lawmakers are looking at measures to counter anti-Semitism after a terror attack claimed 16 lives at Sydney's Bondi Beach. More than 1,000 people were attending a Hanukkah celebration last night when two gunmen opened fire on the crowd. New South Wales police shot dead a 50-year-old man believed to be one of those responsible. He had held a firearms licence for about 10 years and 6 registered firearms. The other alleged offender, his 24-year-old son, is stable in hospital. Commissioner Mel Lanyon says there will be an increased police presence at Jewish places of worship and gatherings. I want to make it very clear that the New South Wales Police will not tolerate the types of violence or the types of anti-Semitic behaviour that we have seen. Prime Minister Anthony Albanese says the federal government will look at any legislative response following the police investigation. Albanese declined to comment on claims from Israel's Benjamin Netanyahu that his government has been silent on anti-Jewish sentiment. This is a moment for national unity. This is a moment for Australians to come together. That's precisely what we will be doing. US police in the state of Rhode Island have detained a person of interest after a shooting at Brown University. The shooting left 2 people dead and injured 9 others. CNN's John Berman says police picked up the 29-year-old man in Coventry, which is about a 20-minute drive from the university. They found him at a hotel there at about 3:30 in the morning. That on his belongings he had 2 guns with him, a revolver and also a Glock 9mm. Police are investigating a stabbing that occurred at a Wellington bar over the weekend.
Emergency services were called to the Ace of Spades bar early Saturday morning after an alleged altercation involving a small number of people. Police would like to speak to anyone who witnessed the altercation or who has any information. That is news. In sport, Wellington Phoenix coach Giancarlo Italiano is adamant he's still the right man for the job as scrutiny heightens after another defeat. The Phoenix are second to last on the men's A-League ladder after a humbling 3-1 home loss to the Newcastle Jets. Italiano has been asked if he's worried about his future in charge. I think there's been enough in all the games this year to show what sort of team we are. It's just a matter of now getting the consistency and turning out the result. If people feel like they need to make a change in order, to move the club forward, they're in every right. The Kansas City Chiefs have crashed out of NFL playoff contention with a 16-13 loss to the Los Angeles Chargers. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Tasilima i Watolu Amo Radio Samoa. Good morning, class. Good morning, Mr. Who on a track. Ya ole a fight at the Tangalanga. T49. Well, name. Luis on a track. Accent. But ya unga tire drama there so Jason. I'm better than ya. Bye, follow my. Ufangala monu pisa TV hekaro. Ole bro, Rora biti. A-E-I-O ufangala monu pisa TV hekaro. Ole bro, Rora biti. A-E-I-O ufangala monu pisa TV hekaro. ole bro, Rora biti. A-E-I-O ufangala monu pisa TV hekaro. ole bro. Rora biti. Jalo fatu le mamalo le basengala Mama e pupula ile ngita wa inga abise eba e pengi wa amakale su inga ole base akosole fa asa o mele pena kasi eka bili bile wasela uwa bebela kasi luwa kupulupu ba eba iba inga fai kaule fa akele ya luwa o vale sela ili sishamo inga ile ngumelo apa o kasi ka uwa salamo fule malo longa la kapi ile pose inga ba embo angole malo longa fa kapiki wasiki pipili eka emalo Ole ato efa fawa italo e ole si ele leile a ano ki ole ile oso ile ma alili o ole ufu siva ai beautiful what it why all the time we fa fanga vaya fanga ita mighty la nga asa ole fa la ole longo ole tau longo a e I o ufanga la monu pisa TV hekaro Ole bro, Rora biti. A-E-I-O ufangala monu pisa TV hekaro. ole bro. Rora biti. Chala lelo chala la cappuccino asesino fue medio le fa aquele a ola le guangimo tum saho pule lava oete ama kamile oh hey si I'm a Serena Matsi as in a rock to the Eva I own me long mana and a papa and I sing a song 5 4 children and so sing along I sing a ra I sing a ra I sing a ra Ia o me ila longa se me anga. Momoa, nofoa. Ki ole pinko fia itina. Sa ole fawa. Ti ole tole fia itama. Diva alelele ile ea. He rota emota utia. Ka kirikiti rora biti. Ole manulea. If I tonga fiti. A-E-I-O ufangala monu pisa TV hekaro. Ole bro, Rora biti. A-E-I-O ufangala monu pisa TV hekaro. ole bro. Rora biti. Ya umalon tu sila mina tu si tapuni ra papi le mata malon tu ata tu homa. Malo yang tu fana fa malo sini yasu. Si for night fa manatu basta ba Luis Pau sumita ya la homa. Anu poco te so mai lang aserong notes. Dire yang over te yang malina. That's been ita ya. Dia la fiafi. Whakekanga o le rewhaenga o le awoli rau fitu wale awha miru tau tēne lintu lai tasi o le teimi o le awoli o le safa whangale turu uswapo pongana o tātou tala I vai whanua
le ngana peritani yamatala ita longa ile nei fo ya wolio la sunga fua sa no ina le fionga ile li pule le tutumla ndanga le DJ sound to tele le malo le tru le anga ya tu e fai ala tu simka ile anga ya tu le sa mo ya so fiola ni tu sanga ya fiola nganga o lo fa tasi mele fionga ile li pule ya le pepe tala ile ne o le DJ sound ti our marketing e before ya le tatu wa talo for venture ile di vango la woli fa tala fa to ile pepe malo le fel fiva ya e le fa mana le la tua tatu o le me fule ne yaso a matai fo ngal wenga a tatu sa val paliato fai un ngole ne te sang ma lo le tu la ftelinga fonga mo ya me se foi le tu al tatu radio Samoa ya e long puya de ile malu se tatu watnu ya mania benne ya so fonga mo wa ya mo ya ile o bebela te talo sia wala yo me ti mo nga sa fa agin lai pa fenga tai la tu le loi lunga ne ya tatu yo le tulanga na pio de isu ngol tam le dei fo invita wa mana ya sina malule sa le po ya o le fui fa malu ya le dei vai ngola ya lo malula vole sovili tal sia o le anta pe ai la tanto we uni te telemedi ti bonga te fo le fo ai le si vai ngale anta to le pe esa le ya o le mai te watu talo tau na fa sa lo ya lo expect for nei ti monga te tele nei sa vidi fo inai tu malo ia le to tele to fo ile ra nga lu lo ye la wale pikin ole apu ya mesir ki wi fu ya ai o manel ta vota no fa pena hu ya Wellington sa fa ye fo fa so mani show ya ole taula ni servisi ta vai man la to ta por ta mo vo ile le vela tele la ya na umi ho ya la na ola ulina ta alo shota ya fi wa ina fa ta ni wa umale iva bu sfuru balu to ya matali si iva sfuru balu yo ya va me sungala wa ya ku singa me manga yo le was fi yo ya ai ole va nga tonu le fa spisio mato te min ya ole malo le tonu le nga isa mo ya ola wala tu silfia o fantai me a mesia va tu mu eta nu atu a umana e fiu te tu no fatali la atu e tu le line immigration ya ma quarantine ya na for life fo e tu line fa lo e fa ta ulo simka ya ol mo to ate le na te mier ai anga i mai ta to office ya e ma te fa ya la simka fa ma top up fa ma plan ya na walo wa tu sa bo e sa lo fa yo ya ai if wala fo ya la to we have no mai ya ai pe na fa lo atu lo ava no fo ta tu fa lo nan la va le la va tai mi e fa yele sim card o le sito tele le anga i mai ya if ye lo pen fena le stala la to sim card le nei ile la to mai cash ya fo le te meta no o alem fena la fo tu per va nga le ne click nga ile la tu sim card yo lem fai foi langa so soni tato fa tino uma ile ia tu langa na ia i tato officer il mauta sa mo ai mo se fiele manulatin ia mo neva ia so tato officer tala la foleiva ia ta punir toru la fiafi ia la foleiva la toru la fiafi ia sa ili mai so wa no te milena ava pe foi tau numero officer o te toru woloka ono ia tato numero lo tu si lu ngole tato fai to e ma fai ona e so ta ia tu ia no mato tom fai le e fati no se so ani a moe e ma se le wata tu al tato di sel ia lo ia tato promotion lo fanga so ia e fai ona ma lo ai return ticket ia le ngatana ia ole cash price lima se la tala America e fai ela o pocket money o la sotota so te se mai fa ngata tato entries aso limo January tato se le mauti no ai lua tato holiday packages o la se ina a mo Samoa ya o wala masani ya tanga va ai alu falolo tau tolu sfuru pe lima sfruta la la to pa pe fata fatino la va la foina ya la lo vala le numero o va se la auto fa lo tolu le nai lunga pe top up ya lo foi online ya lain pa yona ya lo clickex la foi lo top up a tolu sfruta la pe sidiato
ia pe la fofo ila se le ni fa ngai click x a taula na di masala ta la New Zealand pe silia tu se le ni la ia na ia va alo le a il tatu sei le ona fatina ina la solima o Januar ai lo fa ia o le la anga va umai la vala to ia o le e ala la ni New Zealand ma Australia ma ise tu wa le na o New Zealand ma Australia le anga va al tatu fa le ia ona o tulango e pauio atu o lo ia le tatu office tun ia MFA ona a fatino tatu sei fa malu lo to ila to America mai sia tu o la langi le lo fatis matato pokala ia e o mafai ona include ia o to tatu promotion ia ona tatu return tickets o le fai atu mo New Zealand ma Australia ia ai pe tu langa na fongo ne ia e le tau fi ai fo le fai o to tap ile to walo to fo e fo ale o tamala e vanga le sa mo fonga mo ia na message mai New Zealand le Italia tu message Australia a message Australia le Italia message America io e mai kama le lo ale ku ela le ya le la fo mai ainga uma le po fela langi le ya atona e se Italia mai lele ma lo va e le va nga vi mai ya ungi vai sa la pari la pepe o fa se fa malulu a kwele o kia le o fo le o pepe so ya ai wo fa pel va nga na ono na we malos esta sia la le me wala na ma sia le sa la pole o le sipol tamaling ya ai yo fa mo le fa si no tu la vai il tato va nga na o le lo ava notitia il tato officer i nei mangele le mauta Samoa e mafai ona ngai mai ai mo le tato mo vai ya o le fo e mai tawina to tele la to fa mai na la sto na e ava no mai ai e la wel tato fu fuanga fo mo ia tato la sto na nei ya o Emmanuel wa vai nga fo le Mount Fort Park e tele ya fo la fai fa le nga na le malai na e la tele me na e a tele yo le wala le alway tunnel swimming pool ina la vai me off road ia na ole ia ile tato au fenga wenga ia masalo le peto to vai fo ia titia ile aso to nai ia mai le volta ia o se ia o le tasi le uli ona fain fata we nal tato vai esi sa salapa mal tato Valtamalin inai way mouth ia po inai Mount Fort Park ile asto nai nei ia la ia fo tato sui ola i tato office mangeli ile asto nai ia mai dei volta se o tasi ile uli ia o tato location flana e lua lela am fain fata wel tato vai ile asto nai nei ina ia fa fengo firmo na yo tato ngata o le faiona no mai ia solva yeso nee maar of Mount Fort Park mai na le tanto officer tu la sto na ile ia mo le sto na nei ia se italia foi por tu langola ai foi le nei te ua ia tu ia do tele ni so mana miel tala ino tato la ye lua ai antonio le la nga tato fasalonga ni vai aso ia la fai loi foi le mala tulu le me nga ia tu ia ile aso to nai o la to me le pone ia o lungo le tato Facebook Pacific ia le tia marketing o na we le tato address o tato falo lo na ta o le Pacific Link e nai Quickie Burn West masalo pe ia vai nga le la trata me la va dele na me pone ia o Pacific Link e fata we o lo Samoa o le lato address o le fa /Toluwalu Sackwell Court inai Kuluru inai Quickie Burn West ia whafunga mai ele manula tumi Australia ia lewa pailo atu ia o le tato address lena inai tato whalolona Pacific Link i Melbourne na e mawhai ona mawai ia le tato vaiesi ma le tato vaisa salapa ia mo le nei teimi
ia se taimi a mo fo inisi mfaiona set up pa se tatou agent nai sini ma Brisbane ia la fa pea ona fa la wilo atu lava ai si for tatou Facebook page ala TL marketing ia o ina lo ia tatou contact ia fa pena fo ima address ia o tatou agent ia inai Melbourne masalon masina ho nei fonga mua ia la mfai fo ina set up so tatou faloloa inai Wellington ia ile no mua ia mo na to lo fa peona fiso tai mai e fia mau ho tatou vai inai Wellington man to tatou vai le tatou puto e wa mai sa wa fa herpoti mai sa mo e te tangwana o mix le vai vela mali ona e nga ta tele na fa ile vai sa mo mai le fanguna o mai le ia ai le ai ma se senga o le lava ua fa tino le process e maintain ai lava nutrients o le esi o le sasalapa ia matamalingi ina lo tango oe ave lau vai vela fa atumu le puti ia na le spunti lava ia tau mahili loa ia na ante se e wala ia iona inu umala e tasil pepa o le tatou vai esi e fa tau atu lua sputala taimil nei ia maua I lava ia wino manga po I puti e se furu pe silia tu fo e fu lava ma lo sina na e fa ngai no le vai ia o le tatou masina voi nei ia e fa masalo fa ngata tatou special lo di luas puta la le ia ona le wa matana I lo tele tatou oloa ia wa tau fo I ona tau ati tilo wa ye foi nei tau wa tau walu lungo la mai ngol tatou vai ia me se vole a winatu ia I tu ese ni New Zealand ia ma Australia ia faila te mana ia lava lau stock e tau fiofi ai le si ia tau o tatou vai ia o tatou masina te se matona nga I mai e fa tau ia tatou vai nike ma lo fa taia le pepe tfelo lo la wila nto ia le fa sili mai ai le ia le wantu ele olu ta sili ma ono tolu fa morisi fa mtlanga ya ma to fui sa mo le fa finga ta na fa tau temine ia se longa e pong sa ko bala o mai ia la pe ya o tatou talo fa ba la vatali mo nai ai ngai sa mo ya wa o tulanga voi le wa ba mana o mia ia me fa ia me ai ia po na mir cash power ia po want to for tikinga vai al official vai anai le tongia pil vai anga el tato talo favata ia por el tato company Pacific 40 na il lato website pacific40.com ia e mafai ona to tongia el talo favata anga I falolo sa moa ia ai foto ainga e fai el lato fatau over man se lau falolo na ilunga tato website I upolo sa vai ia e mafai ona la foto ia talo favata vai foi ona la foto le cash power ia matongele le pile le vai ia lo telefo ia falolo ese falolo e mawaila lava ia mateu ngai ese pe le eveni o CCK ia fa pena foi ia Pickens Small ia lo ia foi mfale enga em foi ona tango la foi ia le talo favata ia I foto ainga fa se la to fi ni vai temi telo lo ngatong yo fa tino tele graduation ia tele ia maftanga ainga ia wele malanga sa moa fi sa tu ainga le lafto le talo favata le chotis pizza ia I fola to ai na ia pe la fo o le ai tato fale inga nai isala fai ia e mafai ona la foye ia I foi do lato ina ai ia lato pizza ia pe o foi e nuai se lato fango so mali ia o le ngana tato talo favata fonga mu ma no fa tem le pepe ding tu si vanga ta we te fia fama tu mai ia le a wina mai le ta no merana bla o tole mbalo le tu ia le musu mai tetia ia wana ngalo lana Cooper mo lato wo ia tongi ia lato fata ni New Zealand ia ai ki live Cooper per I for lato ai ngai piki ia anga I me fo I tato tia marketing and motor Samoa fata tano to o ko to ngaruenga ia titia fa ia to le quote ia fa ia lena tongi nei
ia ai wala mai le olu tasi lima ono tolu fa mo se soani ia tātou au na ngai se mana ai partai telefon mo matua bno ia ka tiu tem fai vol ni vai as ia tātou fa benai o fai le songa ile li pule o tātou blau danga ale digi sao ti au marketing for before ia le talo for venture na ia le au danga na le pasuki40.com e te mau ele olu tasi lima ono tolu fa olu tasi lima ono tolu fa mo ele tolu blau danga na ale fionga ia le upepe tala lene ya ma la tu company for e piore fa funga tiang le vai ngole a woli ole wa si antia lus fulu male tolu minuto te ni le tulai tasi de ele tulu mga wenga tutu ba faiva lo filimo le ya songo fu Lana fana walo ta wola ina nei mama pese sana hallelujah wa fana mai o tama mai la ni so party oh my Christmas oh my le Christmas satata atali uina ese la ngona o tangata uma ole la lolangi ai o te pi ia ma ile tala ole fa ole tama ole aso na malo ia ole apa na ole tama se hallelujah osana utaunu umalo ana se malingi ya ile mata neno foama fa atawa sorry for I let you go. Oh, Tanata, Umalava. Lea ila fela nuai, wa o mai le kirisimasi. Fiu e aka, ke fiu e silva, e ke pumai maleko e a ina. A ole au ke risiano, fa ama malu tapu a ina. O mafutanga ua mafana fana ua e oto ya i se ita. Se, hallelujah, osana, mutaunu umalo ama. Se, sorry for I let you go. Oh, Tanata, Umalava. Janita, turn down. I wish you a Merry Christmas. To all the best, to all the friends around. I wish you a Merry Christmas. Time of the year, Island Christmas, lots of good cheer. All of the children opening their presents, Mama and Papa sharing a kiss. A photo of a lima will never be a miss. Everyone dancing and singing, all of my people from up here to Oakland, North and the South, they're singing aloud. I wanna. Hallelujah, son.
house e mo ia kama soli. This is my life e ngofo ile maumanga. Ko anga e ngalue mo mama e papa e se ale o pisa e se fo i maumanga pe. Ia vai on time a kama soli lau pe silipi kasi ma fanga soli resi ko si aki uma pulu ole fanga drop. Ai au par se I ko marau kama o wingana ole olanga. Ese uma lava tangata. Ekilunga elalo de work na kama ekilunga elalo de work na kama ekilunga elalo de work na kama sole resi ko si aki uka ile maumanga. Alo unga idefa arianga na ufikara esea ule maumanga ego maila ikama urengei au manga sole ego mailo ile uima ya madele pala emu madepe asa asalela oso egele masole yanga de pasole kama eva ma ikuile oso eka wile lei maso ope e akale fama ifika ikingo bisa asa kama ipe wala ase yo fama kala le winga olenge kala kukusa oye ofisa ma uile maumanga au onga filiva ama mawafa banguyanga enga kalopima uma ai ula pele ko anga ole olanga ese uma lava tangata. Ekilunga elalo de work na kama ekilunga elalo de work na kama ekilunga elalo de work na kama sole resi ko si aki uka ile maumanga. Alo unga idefa arianga la ufikara esea ule maumanga ego maila ikama urengei au manga sole ego mailo ile uima yama. Ofisa pe fai maumanga. Kausi ainga pe ola maka ase koe fa longo mai kama. Ya ko mai papunga ma fa fa ugo sili fa afe ange ule maumanga ua ingo eke uile pala eke po ia enjoy de olanga. Ekilunga elalo de work na kama ekilunga elalo de work na kama ekilunga elalo de work na kama sole resi ko si aki uka ile maumanga. Aluka amua mo mai mare pua salua ole umufa akali le malanga. Alaba makuweka maise au paka wa uli paru sami headshot ile pua belangi aingi popaka magipa lolo wangu moe vai ai kamaka ngungu ile sami sole mala para oka makisa mo amangu ile malanga. Ekilunga elalo de work na kama ekilunga elalo de work na kama ekilunga elalo de work na kama sole resi ko si aki uka ile maumanga. Alo unga idefa arianga la ufikara esea ule maumanga ego maila ikama urengei au manga sole ego mailo ile uima yama. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. O tele whawhita au li ua awhiai au kilani. Ona ole whisuia inga o le tau. O ngā luenga tele o whila ua inga. O te tala ia wanoa mo le whaalele a atili o au kilani. Ua o le tai me tala noa ma whaangai o I fufuanga. E mana o miele pui pui o tangata ma alato mea tō tino. Ia whau whale I whanua tala whiangai. Ia taula lata I whale o loa. Whila ua inga lau tele, whaapea whale whainga luenga. Monisi Farm Talanga, tala I ana I le AK Have Your Say, Auckland's Future Housing Plan. O te tala nei awanoa, e whaali ai lo finangalo. O lo au mai ale nei whi au tāua, ale Auckland Council. Tamaki Turuki, All Together, Auckland. Awa ua whanau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atali. Eiro na ua le maro. E ingoa fo I o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi, o le tama o le whaavavau, o le alii o le while mo. Samoa e, ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga al Radio Samoa mo le neitausanga o le whaasoa le anganga modi o le Krisimasi. Whaasoa mai I au lava o pule anganga o le Krisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava o e. Pue mai sau video malafo mai I le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo I one e vili mai I teimi whaatulanga ino por kalame teitasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whaasoa le anganga modi o le Krisimasi, ia tātou whaatawa ina le Krisimasi malona winga moni.
Ole mea lofa fetufai, ole nganga moni leo ni kirisimasi. Pei ona fina ngalo alofa ile tua e foa e mailona tali e tua tasi mole lalo lange. Ina ia au mai ele whaora tanga mo i tātou uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu malaivo te sema. Ole a whatau nuu se i leso se fulu malaivo te sema le porokalame ole maa lua le tae ao. Ona nei tau vanga walangolorina ele o dentures. Telefoni lua fitu lua nua tolu tolu. Tātou whasoa le nganga moni ele kirisimasi. Ia manuia le kirisimasi, mai le pūlenga ma la whaingaruenga ale Radio Samoa. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, i o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, wha apea se tino fōa o le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni whi aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo whituiwa Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances. Telefoni o valu se lau, lua, lima whāwalu. O valu se lau, lua, lima whāwalu. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Talofa le tatou tudu mai tatou Port-Kalambe o le areto leola I le neiaso au te whawhira I te oe le swafa sili o le tatou ali I whaola o Yesu Keriso. O le tusi sa lamo tōt sa futwhār whai upu mua he whapea o te whawhetai I a Iova I aso umalava e le au noa o na vi inga I lo ngutu. O le upu I le aso le nei fausia se loto whawhetai. Develop a grateful heart. Fai mai le tasi tangata o le loto whawhetai ua whatusa ina I le mea foile o le maneta o le sila na te awa o ina ilunga mea foi o penu ili foile ili ngā naifi mana tua a whape e ini penu ili le ili no le naifi e le mawhai e ise au wale mawhai ai ona e ao ina umamo mea o penu ili po la pisi o le naifi a fai mai le tangata lea ua whatusa ina I le sila se ilonga o le sila e ao ina umalava even I meni ni ilava e mawhai le sila o na ao ina uma ia la pisi o le naifi so e whape nā le whatusa ina iai ia lea nganga whawhetai o loa mana ia lea e te whawhetai ai I le tua I so se mea lai titi ke le ngangalo I tangata whatita inga e te ala I le tae ao e te whawhetai I le tua I me fui o ngaluenga meo maso o maso ia I o mata e mawhai ai ona e mai moa mai le Port-Kalambe nei e a fai fo ai ona e whawhetai le tua I le whai ai le brain o le mawhau o le whai ai lea e mawhai ai ona e malama I mea o loo e wa ai iai a wafo e leo tangata umai mawhau ki kilo mai ai malama ai whawhetai I le tua I le whai ai wa watu ia te oe whawhetai I le tua I le mama ua le mama ke le vai fo ia o longa lue ia so taitas na te mana vaina I tutonu ma mana vaina mai fafo ia le ea ia so taitasi ia I lo tino whapena fo I le ngaluenga le fatu o le fatu o lo ngā ioi teimi uma peke moe mai malo lo e ngalo ia te oe e le o moe lo fatu o na fo I ngā ioi fo ilka mai vaenga leo lo tino o le fatu ia e pamu atu le ea e pamu atu le toto e pamu atu le o ke sene I vaenga o lo tino ia e pamu e se isi toto le au ngā isi me kakau ngā alu ia whapena fo ila le loto whawhetai e ke a mga iai e so se mea lai titi e le o mawhai
ona manatua e tangata o le loto whawhitai e te whawhitai i le tua i mea ai i aso taitasi o ia fōha i atu i te oe malou ainga e te whawhitai i le tua i le whale o eno whai po le hali tua i ngā whale te whawhitai i le tua whawhitai i le tua i ngā ainga o iai lou ainga whawhitai le tua i o mātua po le ako i ngā mātua i o mātua e whawhitai i le tua i lauto o lua o lau whanau o le loto whawhitai o le loto whawhitai la o le uso o le mele o le loto fia awa ewa aine le tuspaia e o whaatasi mena i lua o le loto whawhitai a iai le loto whawhitai e iai le loto fia a iai le loto fia e iai le loto whawhitai whai meista ngata kai peise masanga but o le loto fia ke wa ewa le tuspaia whai mai o le vaila au au ngā lea ia e sili o na au ngā i le tangata. O le loto whawhitai la e wa e tuspaia o le tūlanga whaulea o le whiriwhiringa e te whaia. O le whiriwhiringa e ke ala e le tai ao po a whawhita ule whea ngai ma oe. E ke kango e whiriwhiri e le o ni langona whawhua seinga e maua e mafua mai se mea utupu. Ai o le mea ke whiriwhiri ai. Po ani mea le anga e tutupu mangi mea le whetau. Ai e whiriwhiri e le aso ngai le loko malie ma le loto whawhitai. E mawhai a unga e loto malie ma le loto whawhitai. Kai peila o le mea le ia Yesu whai mai. Tala fo le pōna whaalata i Yesu. Ke wa ai tala tuspai whai mai. O le pōna whaalata i na Yesu. Whai mai na tango e le areto. Ua whawhitai. E lua mea le anga. O le pō le anga le pō lea. O le pōna whaalata e yuta. Ai ia Yesu. Nga whiriwhiri Yesu e whawhitai. O le loto whawhitai nga whiawhia ai o ia e whawhitai pe lona tamā. Ai ngai loa Yesu e leo se pōle lei. Ai nga whiriwhiri o ia e loto whawhitai i lona tamā. Mo oi whai le nei aso. Po le ase mea ti ngā o e uia i le nei aso. Ma le nei tai ao. O le lui mo oi le aso le ngei. Ia e whiriwhiri e whaaleo le loto whawhitai i le tua. Kusalava po a mea o ui ai lo o langa le tua. Mātou te whiriwhiri e whawhitai ma le loto fia ona o mea o e whaia ia te i mātou. O alawa mea o mai mātou te whawhitai pea ia te oe. O mātou i loa e siri lo sila fia o mea uma o lo mātou ui ai. Whawhitai Yesu. Amen. Maria, oi, Sofia, Maai.
le whaafutai mai le hallelujah worship team le riva hango la woli tolunga tuai ia le polkalama la reto le ola mole tuelanga whaafutai le sunga i le whaife au ia pastor la whaile Kopola Assembly of God I lano I savai molo whala I au mo tātou le amatanga o le riva yaso o la to musa isi ona whaapuponga I le taimi masani I le asoa taiao Radio Samoa. Taslima Ivatolu Amo. O mai le taimi a wina 20 si o tātou whaalinga ma wha silsilanga leo tonu mai I le official Radio Samoa le rifo ia songa fua e wala wale longa pui li o lau tupa ia ma lo o tomu malu inisi fo o wha moe moe o la whapea ona wha tonu wina I le nei fo I vaiaso e tomu atu ia tātou whaalinga o le so ia le tātou wha silsilanga lea mai le Pimka ia po le wha moe na o le kirikiti I le nei fo I le tausanga fo e wala wantu I mafutanga nu e kalisia maso se au kirikiti e fia awai le tamasanga o le Pimka lua fe lua ono o le awhaia le tātou lua I fontanga I le dauwhanga masani I le dati o Tarapaki le aso lulu o le aso sfulufito te sema lua fe lua lima I le afo le ono I le fiafi o le fiafi foi leo le awha I loa I ma le aso e amataliai I le tātou tamasanga manisi o vaenga a walo o tou no fosila fia e winga le tamasanga le Pimka lua fe lua ono fa mole mana tu mai la le stala morisi fa sili fa so te yane ia Nancy Palelei lili o Nancy Palelei I le o luantasi o lua tolu o ivantasi fa to e fa sawantu o le fianga ia lili o Nancy Palelei le o luantasi o lua tolu o ivantasi fa iva o luantasi o lua tolu o ivantasi fa iva ia po le fionga ia vui pe telo stars I le olu fitu tolu valu tolu ono fa lua olu fitu tolu valu tolu ono fa lua va tangelo seinia le fionga le tete fono ia sola sa uta fianga o le Auckland Pacific Kirikiti Association Auringa lo le tātou fon tangata wana I le asululu o le nei fo I veiasoi o Tara Alicia tātou whaalinga tāua leo tonu mai e te malanga I Samoa ia Sofia Fia. Aua e te haluma avele misela. Pui e pele ia o e malatopi tono o mai wha mai matautia. E ala I le wha mautinoa o le whaia leo tui pui ai te le I malanga. Ma aluma avela upe patui. Asia siane le info.health.nz/book a vaccine. Ia be talanoa nei se whale talavai la tane. E sele tā wala mele o lo pui a mai le mai o le misela. E wa e tau nuantu I Samoa e enia wa unga e whaali e le mlewa lele. E kia ia le koe ai o lau solo morima e koe sau ngengi usila po ngawhia lava le antunu ue te nopia iai. E sili a le pui a e nai lo le tau tonga fitia mo le sila fia e lo tātu taro. Awaring alo sau lo minga o le tusi o le songa fatasi e ma le lo minga o le vau filifili mo sau mea lofo o le Krisimasi. E mawai whaalopenga o Samoa I se sifo tutuila mamarua. O nisi o talatu o Samoa o alanga upu o le matafa i o le matai le whainga o whaalawelawe pe o whai puiponga. Ma liu le o siusinga o ainga. Ve sila whainga o paolo o si whaaloalo. Whaalangigo e ka le siama le tele o le ngangana o whaaloalonga. E na o le fitu se fulu tāla le tau na o le ofisa o le Radio Samoa le tolu pā tolu ono Hobel Avenue Manukau e maua tuai sau lo minga. Morisi whaam talanga wala mai le tātou ofisa I le lua o nalua, tasi lima I vatolu lua o nalua, tasi lima I vatolu pētanga iane I le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz te whaima yeisau o ka whaafitai. Samoa wala tamele aso whaamnatu o le Mesia I tātou oli ma fia iai. O le tauvanga la Radio Samoa mo le ni tausanga o le whaasoa le anganga moni o le Krisimasi. Whaasoa mai I au lawa upo le anganga o le Krisimasi pe usu sau pese e pe whaisau solo po le lava oe. Po e mai sau video ma lafo mai le Radio Samoa
.co.nz/Kirisimasi. E mawhaifoi ona e wala au mai taimi whaaturaina o Polokalame Yaso Tasi e maua fo i lau wa wanoa i tianga wa ai le sei. Whaasoala nganga moni o Kirisimasi tali lau video ia mi le aso valu o te sema whaangata i le aso se fulumaleiva o te sema. Ola whapea leo na whaatonu wina le sei le aso se fulumaleiva lava o te sema i le Polokalame na o le manu o le tai au tātou whaasoa. Ia la nganga moni o le Kirisimasi, maru i tele le Kirisimasi, ma le tausanga fau, mai le pulenga male au whainga luenga le Radio Samoa, langala wina malosi le nei wha moe moe, ele au nanga le Old Dentures, wha le nei ai ma toi wha au le nei ai iau o loa, ia po nai au nifo, wala au le telefoni nao le o iwa lua fitu fitu, lua tolu tolu, o iwa lua fitu fitu, lua tolu tolu. E te mauaini si whaamtalanga se te le ana e winga ia tātou oloa ia awa fo ia Sofia Fia ia malo smile laku smile mai ai le nga o le smile laku ai ko e mai le vaenga lale Malai tātou whaalinga mulimuli mo taulanga soifua whapealo ma whanau ala matanga aluenga me to tisi ia vau o loo i New Zealand nei. E wala wantu ma le whaano ano i lau taupa ia malo o tau mabalu o le awha atanu ina lava le tātou whaatsinga. I le asto na i o le vai eso nei asto lua se fulu leo te sema lua whelua lima i le hola le kale sia me to tisi i manukau i le lima wha Trevor Hoskin Drive i Wiri e whaiale i le se fulu i le tai au. Whaamata toatu ia mea ua uma o na tātou talanoina tātou whino iai le aso taupoina i le alofa malanga lelei o le tua. Wau taiolo se nia e Reverend ngā tai masau, Reverend Falefa Mae, Reverend Samuelu a Mosalene, o le tuatusi e whaiai o le lima wha Trevor Hoskin Drive i Wiri i Manukau. Monisi whaamtalanga, wala wane le numero leo le telefoni o le lua o no lua, tasi ono tasi lua o no lua, tasi ono tasi ya e fa peleo na bawa tuai nisi fa mtalanga o le nai teno fo moe le riva henga o le a woli nisi na tanto fa linga ma fa silsilanga le tonu mai i lo official Radio Samoa le rifo ya woli o le aso nga fu le ring ina o to lima mala fi du ton tale o le tula e lua o talavanti ya Filimalu Christina Tanu vasamla inga melpone pali sina leo male mosiona tina tale ilangi a four o le whainga le vaisa salapa e te vili le orua tasi li maono tolu whawha o na maua atu ai leo le tat he deo vaenga e se te tango moa lutia i puava pe reti a vei whaatili ia maana fuala au e wape fui a silo matua leo ke le meti o le whenga iei fui ma aso malo lo o le nei fui tausanga ia matatu umalava o le whenga ia malafatu ainga tausi o alava ia fuafuanga o loo whianga iei mautou. Whai mali a wansa ona nau telefo iai kia u whale kongu se sio kako ia lea ua koea o seanga ia ona tātou whampea hole ia manguia kere Kirisimasi ai pepese mai ka mai ki fo iero ngu ora vaenga lani ili pese fo ili u whaku so o ia Punitiai olela Ua o mai lapu whaano noa O ma whauwhaunga Tupu pea so una Vai lapu tino tanu ai oi sunga Failing at a man Se ilonga o leo tina te mawhai Ai tu uia Saula o se aso I moa e se tali o nai o umana Say mai Say a ole
tole la saule pongisa Ualilo tu ayo folina Oe ole ario le taimani A oita se maaita avale vali Wa ole loa ina pea isea Ua whaingata yo se fufuanga Oe lava o sia utaima ne moni Na ufili fili ai le faa maoni Malo utali tonu O laula vasa eli Ai leva me ona umai lon keli Fetu ole langi sei sa umai Sei a ole sangi sei tala no mai Uang tole la saule pongisa Ualilo tu ayo folina Fetu ole langi sei ta mai Sei a ole sangi sei tala no mai Uang tole la saule pongisa Ualilo tu ayo folina 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 Maria, talani mai atero ni sila moleso tal flava. O promisi le te ilo le pantia le leipa Chris Hipkins, o le atilo tilo tanga te palota isa leipa este o le ai le wa fema le fulono. Le pati sa fuli ia o la tutua i le wa fema le futolu. O le fainga palota te loi neisa ba ia le fa mu tali o le ono tu sang o le fainga maro le leipa, ma te tali o Hipkins in the four i tua ngai. After mai al spuru masina talo na ve mapani via. Tala no ai le tio ni sila mo fa tala tala no anga fa unga te sanga sa no no wai Hipkins e fa matongi ni nai vala sa ia ile fa nga malo sa i te ia i te fa ia ina i le fa nga palo te wai ma le pati o la i te ia ile si fa nga palo ta o ia tau fo wa nga i luma ia le tunu o lu i tau fte ia i ma le tunu ese fa pe ma fo e fo yo ese fa ia Hipkins o le roa fe ma le fulima se te usanga tele mo le leipa ma le fa matu ino ana ing fa tino mo tu vere tongi fa la ponga o se tasi o taula inga sa fa mu te lia le pati e ni tala fa avea e sai ma se tu aingo a ing fa tino mo tu vere tongi fa la ponga o la tu tulia ma fa ye fa ungo mo tu vere tongi fa la ponga e mo mai tu fa silio me to tino e fa tu ina esebo capital gains tax na i lo la ponga i tamau ainga mo po wealth tax o tu pe mo mai ai o la fa tu pe le fa tolu ona si o fo mai le tu sanga ya no mani tongi mo tangata tu si uma i New Zealand o fa tu penga de rumanai siaki mo tina e fa fua mo ka national cervical e pole cervical screening monoronga tu pe mo fo mai fa tu ina ina la tu la business o mai a por si ai fa longa ai inga fa tino le pati ino silingia pe o tilo ele leipa se manatu e fa o ngatu pe mo mai la fonga tu ina i tono te ngatu pe masani ai pole tau tu i ti e talafu a sa tali Hipkins
O se tasi o lui tau tele whea ngai masos whainga mālo e tūlai mai, i le mai ai o reis whainga palota, o le whaatupula ia leo le tau, o soi fua mālolo ina. O te itulangi ni Zealand e pito sili atu ona maua i le anganga Fuai, mo le upenga i stupid kivalito, o whailo ina i sili potifou. Le o whailo ai sa fua ia tangata kiwi, i le tosu tasu te si maleono miliona tā la, mo sa ini ngā seleni le tausanga wha le tupe o yenei. Sa tilo foi le ripoti riso ponga i tāla whea ngai, sa maua i tupe i ai singa le tausanga nei, e au fia se tina sa mana o mia se tupe mo tong tingo re ka nese i tingi whafo, le apili mo Sosani Gaza, ma le whaatupenga o Sosani al pule nuu mo le taulanga wairo i Northland, le sa matua i longa na fia i lolonga. E ulavo au kilani sa tulanga mo moi lau pa ingo tupe sa lato fo ia, i le sepuru whaati si mare 2 miliona tā lam. Ai o le ripoti o le loto fo i le ruafe mare le pulurima po le 2025 Generosity Report, ta whailo ai o Gisborne, ma Northland. Ka lato fo ia se au wha inga pito maolunga atu, isi fo ai tasi, pe a whaatusa tsatu le tunu atoa. O tangata e Gisborne, e pito sili atu na maua i le nganga fo ai. I le fo ia lo le tisa ma le selau ma le valu tāla o le fo i le tangata tō tasi. Ia Northland, e tisa ma le selau tāla le tangata e fo ia i taime whai ai fo ai. Whaariere o vasa sili o le upenga i stupid develito, Lethan Chapman, o New Zealand, e maulunga tele se ngā lofa i rui tau, e whetai ai mare tō tele o ainga kiwi i le tausanga rei. E poi o nā vea mo whainga tai whaalabru tonga mo Sosani, ma isi whaalabru tonga mo whainga wenga. O se tina wanaka, Emma Holden, ta ia maua le whase lau suma le fitu wafe tā lau po ai, ma i tanga talau tele o le ngā lofa, e pe Sosani e kawai tupe whaalu mo tō kinga whainga tā, o lona ka nesel tausanga rei. Whaaria Holden, o se whaamanatu le ia i tātou uma, o le ngā lofa tangata ni sila ele a vesea, ma le te milawa e alanga i tangata mo se Sosani, o le alango na inan. O whailo ai po i le li poti, e i lava le ngā lofa tangata kiwi mo lo foino poa i whapi tauli, e i eiso tanga msoi po maloloina, i pasu ma le lupa sene leo poa i, e o foina le isa iri ngā tupe whapea, i le awha inga spuma le tolu tisma le 2 miliona tā la, e le ruafe ma le lufunu lima. O tui munga wanga i mai nei New Zealand mo le vai aso whai ngā ruanga whaai o le tūsanga nei, i ni isi o vai ngā le tunu o le after ia i mana mamafo ti munga palasi a o mana i le Christmasi. Ai peo se pāpa ki o le as Christmasi e whai le matapanga, whale ai po whelava. Ai o le asiliat se le lei e loa i le vas fou, a o tāula i maritoa le au wā i tau, i le langi, ma le meo le a ieri Christmasi. O le temine e o lo alalanga New Zealand si sulumana i o le la e peitai. O ti munga o valo i ina le vaso astau, ma whaari ai le ofiso le tau o le Met Service. E unava o whaisi vave le temine o na valo ia, pe o le ale tau o le ai le aso le Christmasi. Ai ma whai o na yesu timo e palasi le astele. Whaari Sylvia Martino, le va ai tau whapitoa le Met Service. O le mea manino e le temine, fōringa mai ma whai o na suia le tūlanga iai. Ai e tuwau, e ao na iai lava di fuafuanga e tā pena iai. O le vaenga po mo tanga te malanga ese matuvalu no afianga le tau sa tau nui au stadi le Vaster Wine. Ma se wha moenga, e wha sao ina so tanga moro atu o tilu, o wha solo atu ina ngoto le sami. E si lia mare tesi vai tolu o se pulu mare tesi api, o le whai tau a whai o tanga to le motu sa tau sanga, mo vita e patino i afianga le tau po le climate visas. O le amalanga atu i au stadi e lalo le maadienga, sa sainia tu no lua, ile lua tau sanga te wine. E lalo le maadienga, e lua se lau vals por vista o le a whatanga ina el tausanga e tasi. E vau i aile ave se umo tangata e iai tomai, ma le motu teime tasi. E au fi aile vaenga mo mua tangata sa tau nui Australia, o no a fianga le tau, o se uwai tomata i ave lifi le motu, se fō mai nifo, ma se fai te au, e tau la i aile whaatu mawina leo ola wha le anganga, o le vaenga tangata, mai le fai te wafe mafe maila, le mamao, marolato tinu, e bea na whaari ai stui o maro Australia. O tu valu e whaono o vea ma motu e mo mua ngoto le sami o no a fianga o tuinga le tau. E si te ore sua sami, mapo e na to tele atu, ta ngata nu e tu uola atu, ainga. O le maarienga le va Australia ma tu valu, o a vea ai ma se uru e maarienga e wha vai ai di visa wha apitoa mo tangata ne nofo e Australia o no a fianga o tuinga le tau. Whaariel te mai tai minista o mata upo le vai whafo Australia Penny Wong, o tangata whaimalanga atu o no tuinga le tau, o le a whaiso latu sau tele, i le tunu
o Australia. Talonga, ona mataino na manumalo Fabio Wardley o Peritania ia lupe sori ai lau ni Joseph Parker. O si mai na ilon tulanga stasio tamafutu tu mua i dau panga mamafa le rangi. Ma ia vave umiali champino no rangi au noa, ma le susino no nafu. O le tau lele pusu mai Ipswich, ta pa a waule mata ino le aru wa elan tale ni ilona manumalo ia paka. Ina o tau fia le pusu anga di tamasanga sutasi le malaya le O2 Arena ilon tona. Ini vai astu muriane la asia le isi stepo lan tale ni. Ina o fa amamulu e Alexander Usyk o Ukraine, ele isio ana champino no langa le WBO. Ma si tia ilunga le tulanga Wardley, ma le champini le tumau, interim champion, ila veai ma champini a toa. Ai le mauat se tala lele, sa iloa e Wardley. Le wha mao ni o suenga sa whaia ia paka ino tango fia le whaala whataino le cocaine, ile aso le la fusuanga. O le unga o le suenga sa whaia tōlatu, i suenga whaia ma le roto whaitalia, ila solusu lima oktopa. O te unga sa whate i ai vaenga o whai pelenga le rangi. Pea tiro ia iste winga tau Leo Parker, ma se tasi o tangata laulo o tele atu i whai pelenga. E ui lava o le cocaine e whaatulanga ino se fuala au mo fianga po le recreational drug, na ilo se fuala au wha osa malosi. O Parker e mo whai ona fte iai, ma se wha sauna to este buru tono le maia e umio o tulava le luto sanga. Pea wha maonia le monio non tang fiena. O lo wha o lava na te e na Parker le se seo sana me sa whaia. Ta wha au lava na ngungu e Wardley winga le nemita opo e le tala no ai le TV, ale IFL TV. Ta au po ina aisa na tani ai. Ta e whari ai, e na te whatanga ina lava ia whaka e wha solo ngā te senga o lo whaia ia tia. Mai le ai lava se iti ona manatu, e whaari ai li te menei. Ina wa mai ona sei nia le toi wha opoponga o na whenga fōu. O le whaia o ngarikala purika le West Tigers e Australia Benji Marshall. Ta e tau tino ai. O le whenga ingo le a le wha o Sofia ai le tamasai a whiwhiri atu i a Sharon Luai, e a vesea i a mai ngō tutunga o na whenga inga e aru e sei, mai ilana lava kone kalate. Ai ua tāma mau Marshall, e le iso nā tungalunga e winga i le opoino le tautua le soa kaptene le tō Samoa i le kalapu. Tā wha mao ni ai le Tigers e le Sforeile. O toe se ni e Marshall i le maari anga fōu e wha ua wai o nā vema whai a onga wha urulu, te iau lia le whai unga le tō sanga ruape tō Tupulu. Se io engo skatununga ato tole mar kalapu. I le mai ai o le lua mai asto whiwea vai inga, i le whaatula ngana o le lau whaatonu o le kalapu. E ulava i le tele o vai engo le whenga inga fōu o ruai, e ta uai le, e tu uai le kalapu. Ai o tau tina Marshall, e le o popole winga i le tau tuo folan tamata alo mata ina i le kalapu. Mai e ta uai, e ato o tolan taturunga o le a whau au lava o na nofo i pēr ruai i le kalapu. O ruai sa turi e Marshall e stainia, ina ua avea mawhaia o ngā whaurulu o le kalap, ta ia wha matauina le vason ua mawae, a whaia sa wali ese ia Marshall man kalapu pe whatula ese o nono nefe vese inga, a le lau o whatonu, o le aia tuumuri ese loa man kalapu whate mani, ko sui o le to Samoa, o lo ta aloai. Ai ua wharia Marshall, ta la nonofo ilalo manuai, mo temi umi, i le mea ngā ia i le au, ma ua ato o toa o no foina, lana tautua, mo le kalapu. O ne whaatalanga mo leo langa tō whaatala inai ni se tō tolu le mai ai se misteri su e ngā champina au laka piliki lalo su whaatautanga i le bar kalapu ale he tawaa ma le Cowboys e in Vekanko. O le lua tausanga ma le tasi o le tausanga o whaatalanga sa whaatalai te tōrua ta awai le vevesi sa te pumai i le no whanga o ta avale le bao au ta pua i au e lua ni malaya le Waverley Park le aso no te sema. O se lau tu ma oti mo tu la whanu sa whawaina, sa whaia la tu whaiunga, i le mai ai ono poina le kapilite Southland, i ese whaamtalanga sa ta wai, le matua i whaitio ina tele maalosi, o le whana elefon whatonu, o le tulangi i ale vesi. Sa langolongoina le whanu whapoe, i ale whaiunga e au fiai, ma le whaale au ngā ino sa manu malo, o le sua ngā champino o le kapite jo suman whaone ni jo sanga rono winga, i le eise champine te wi o le waka marero lima, mo le tausiti ai lea, o le mamalu o le tamasanga. Talana o le yaso, i ai pele tanga uma i le file mō male on sai, maru i le sto. Ua na o le Radio Samoa, se furulima iwa toru a mō, e tautuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso. Fo ile osi, se lava ua e o ti, se lemna o le sa pasui le au ngai o mai le masala.
mole fa chali mai e po a e na che mai fa avale so ona vali la mo mutu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le wo si se la va o e o ti se le na o le sa su ile o mai ile na sala so ya no foi le wo si se la va o e o ti se le na o le sa su ile o mai ile na sala so say ta fa so ina o si o nei tu si e vala awina u atumolo atoi nei mo si va rock and roll ai walo ya o le papio samo ai o mo ni si va le mala so oi nu u tu ma la fanga I want my way to a safe face so far me talang a pea why fear si fo ilava o le cha si se la va o e o ti se le na o sa su ile o mai le na sala so e foi le o si se la va o e o ti se le na o sa su ile o mai le na sala na 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 so say ta fa so ina o si o nei tu si e vala awina u atumolo atoi nei mo si va rock and roll ai wanna lo ya o le papio samo ai wa moni o si va le mala o solo inu u tu mala la fanga I want my life to a safe face so far me talang a pea vai fia si va foi lava o le cha si se la va o e o ti se le na o le sa su ile o mai le na sala so e foi le o si se la va o e o ti se le na o le sa su ile o mai le na sala Su fonga lina la oski ben ile ni vaing ola so ida was fully ma bidu tu te nele tu la en loa mo le antulanga fa tai ele sunga ya se uli mo la le fi mo ta tu tala e pe ona sa fa fonga tu ye nei la woli ya wala mo le long puili yo long tu pa ia ma lo o to ma lu ya tonu le da usa uli fo ma tu ma ba le piki le fana wa onga I se ting mi le o toi ma mau e mo te mreia fe ona e se ili sang ta vale o te pole le mo le ta tu wa e fa so ai ma le telinga ya le la ku so fi le o le enterprise motor group I beru kau wa fo ia le fa la loino le la tu e va tala van tele mtango le rive so le telinga le la ma no nga no ba no fe o fe ya ma lo po ta wa ta I la to fa ko mo ya ma lo po ile ma lue ne ya so ya amata yo po ne va ya so te ona mata mo fi fo ile tau ne ya so mo ya le pe fa man mat ya le pe tau ma du mai ne ya so fa tu sa to na ya ma lo le fe ko mo ta tu tau foi fa ma lo lava ma lo le tau tua ma lo foi le tau anta ele o nga te tonu nga le mo le di ma sina yo te lo o da sa pisile tanto o nga le fa ngo le veaso ya e te lo ye po na fa wo mai le so le na pisi mai na fia le ele saunanga pomua ya o fa termina ya I si va na le no mai puke koi yo na I pala langi foi ole foi fa le la total sama termina ai o lo fa wa male o momento male la so astona I aso sa o lo no winga o tira na tanga foi o na e o tu vai aso fo ya pe wa ele o tu la last minute a pe le wo mai ta pe na foi le ile vai aso nei a lo mana ile vai aso le Christmas ke pelala na lo fai fapispisio smato foi au nanga I nei mankau nei foi ya so
Ma lo fa taia fa makomani se me paolo ia ma fa ngani tantu ia continenta fu o tantu tavale ni te nga singas ia tantu te ia ia Christmas le nava ia sfo ai o mai su fi ngalo leva na fa tali le tantu o tro ia pena mai le fai ngala ia so a fu ni si vai nga fo o le nawa e fi ngalo fa popo ia tantu fa tona u fa nga sol ia fa taimon mato wa no ia ta po tantu le tio ia o le fa la lo fo ia lo nga luenga lo fai pe fa lo lo fo se mato tau tua vai ia fa talo fa tu le fa ponga mau se tato o tunu lo mpai na mau ta fa sa lo nei tu la le aso ia ta ton la mona sa manuia ia tu la mo le weekend se nga ia me se tato o tunu ia o tu la ma sani la volta tau tua ele mano no e tato ta vale ia pe o lo le lifa le ia le weekend fo le to te lo nai inga ile tulang ho le o ta bal pa u ala ma wel cashback o no ni si fo nga bla sino na ai o lo fo mo le Christmas so o lo o ta bal u mana ba lo ya tulang na ya mata sila kita la i tolwa kita la i ta bal ya pai ona fa nga le discount ya pe na fo i fa le cashback i tulang pa pena ya lo wa no ya to tele la bona ta to ai o lo le lifa la tu langa le o sina seleni io tabal fo ma selen ia so swali nai fo wanga ia mo ila to lo lungal marketing tu langa fa pena ia lo terma no na eta tu pa pito ia lo fa wow se ia pa ia le Christmas ia wa ia fa mama venga fo i tu langa o ta pena nga so ta nai ta to ai ia ma se fo tu langa pe meni mo a fa ta wino lo sa ia mo ila to le mo fo nya ba no ai su pa talmai au ia lo e tato website now enterprisecard.co.nz lo ma o mai a tato tavale ma wai tato factor ia lo ia foi ma tato campaign puia promotion lo fa wa ma le time ia mo ia la utile se tato what to know ia pa pelo mo tavale lunga le website ia fa wa mai lo finance lunga tato link lo au tapo tavale kai tasi pa ia fa ma yo mai tulanga ia te su mai pitia close ia mo nisi o wha amtalanga, ia, tulanga masani, tala ta tau le iwa ma i afa lima ki te fitu aso le vai aso, ia, pai ona nisi o wha amtalanga tia mala mai poi, ia, lo tele mana noa e tātou tā vale, a mata ati le valu ase, ia, o lawa i tātou piti apu matulanga pa pena, ia, tātou numero masani, o le o Barcelau, ono stasiono, pata ti vale, o Barcelau, ono stasiono, pata ti vale, o po tātou tu si masani o le 515 ama le 550 Quaker Road nei Manukau ia e su mai tala mai au ia tātou mafutai po i nei ia whatala no po ni so vaenga ia wala wa tau sa i no sa ia po mua whatai mon mātou wa manoa ia manuia po ia lawa singo toio o lawa o nanga ni aso ia pe po i le whaponga mau se tātou wa tunu lau alo whangia le tua tātou se loa i se malamo mua e lo whamaleanga le tua e pātou tuai so fo ma ia maruia o le talanga ia le ala ku sofi leina o le tautua mala undanga al enterprise mod group i Marukawa wa lava ia le afo sa i linga le so sa i le nive tau le tausanga le le tope i le via so nei o le via so ia o se via so i pupu e ala na pupu ia no le palasila so o le Christmas la stofi ia on a boxing day e lo le o le so for rain lo no wing lua so mano lo so i le dava ia so te le mai lo pe nga lu ia au fai finance la to ia le fa anga yoi i le nei vai so antonu e o to le dava ia so ia u fiki mai se laki mo i tanto ia le o le wa se anto le tanto te mia lus fulu tasi birute o te nei le tu la e lua Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo e tu fa tano fa tu le divango le woli la mai momala fa fonga ia silei malaki ma le la tu vango le ma tu mai le divango le o le tantu tua ma le tua ia le tantu to vanga le o lo fanga solo i le temide le to vanga solo le pese ia po sa o ia
Fa wingaina ole winga moni le Christmas. A fala le lua ila holiday. Ona tatana antu le ole tantu le. Ya mo ila to ye fia au mai fo ile la to wa ole la to fa wingaina le Christmas. Ya po sa solo, ya po sa pes. Pe ave yo nei ila fu ina mai la video. Ele le ila lo wala o mele tantu no merana. Ile afo link to la lua tolu fitu fitu. Tasi lima i tolu fitu fitu tasi lima i tolu o logo abro e mai ila solo tau loto e a po le pese ile winga monia ole kirisimas afo le lua ile awo lini e fa malo sientu tantu ma tu ma vale ile pikina le ole fana wa onga setini e le oto e mau tu wai fo ya onga ale fana e makau kia solele umi ole kimi ole kua kalonga fa Oa onga ale au si molo le a kopa. Le au skonti po le au tinifu. O le longa uma onga kula ngā lua so. Oa ua o sau. Male loto. Ua ma'alang ia ia Keri so ua panan Ia tatang mola Ina ne iman Ia tatang mola ne iman ile au kerisiano Maria nganga malana Inona soy fuamai Ile fale amadu Bele tuiai Otato fatu Bele tuiai Otato fatu Pamale pa'atau Ai ta lo fa
sapatani Edi Nama sapatani Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui le COVID is fluiva mo I lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino I nei au nanga. O fisa whamai I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa I taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Peter Drive Doctors Clinics. A wā ua whānau mai mo I tātou le tama. Ua whoa ina mai mo I tātou le atari. Eiro na ua le maro. E ingoa fo'i o ia o le sirisiri ese. O le whaipule. O le atua malosi. O le tamā o le whaavavau. O le alii o le file mo. Samoa e, ua lata mai le aso sui fua le mesia ia tātou oli ma fia iai. O le tauvanga already Samoa mo le neitausanga o le whasoa le nganga modi o le Kirisimasi. Whasoa mai I au lava o pule a nganga o le Kirisimasi, pe usu sau pese, pe whaifo I sau solo pule lava o e. Pu e mai sau video malafa mai I le radiosamoa.co.nz/Kirisimasi. E ma whaifo I on e vili mai I teimi whātunanga ino porkalame teitasi. E maua I loa wanoa e te anga waa ai le sei. Whasoa le nganga modi o le Kirisimasi, ia tātou whaatawa ina le Kirisimasi malona winga moni. O le mea lofa fetu whai, o le nganga moni leo le Kirisimasi. Pei ona whina ngalo lo whai le tua e fua I mailona tali e to tasi mole lalo lange. Ina ia au mai ele whaora tanga mo I tātou uma. Talia lau video mai leso se fulu lima te sema, whangate leso se fulu maleivo te sema. O le awhatau nuu se I leso se fulu maleivo te sema le porkalame o le maanu o le tae ao. Ona nei tau vanga Walangolorina ele o Dentures. Telefoni 252-22 Tātou whasoa le nganga moni le Kirisimasi. Ia manuia le Kirisimasi mai le pūlenga ma la whaingaruenga a le Radio Samoa. Nā alofa Samoa, waule nei o kāsputi alu, a wale suia le ngila ura le kio. A eva mai ina se furu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Ole temile wala wansi le Radio Samoa le watasi malafa minuto te ainile afo le apo. Ole lua pe o toi lus fulu valu malafa minuto na tale o le tula e tonu le rivaingo la oli na untala tula tatu leina e o fa so mai le nganga moni le Kirisimasi. E pule oi po lau solo po lau pese po sa fa matalang. E ole da untala to le tatu leina tolu fitu tasi lima I tolu na untala. We're jamming tonight. Hey, everybody, come on and 1-1. If we wanted to know, we're jamming tonight. The party's just started. Come on and move, baby. It's burning up.
Papa tu mai ti fa leo tele che mi si mazzi o le fia la tele oli oli ai mafai ai ese che mi si mazzi auto ya mato fa fanga o feta fetuli auto uti auto ya mato manu e che mi si mazzi uma ya tato It's the end of the year. We go party hardy. Can I get a cheerleader pass behind just a clear blue sky? Put your problems aside, everything is alright. Put your hands up high. Can I get a peace sign and put it to your heart? It's a brand new start. We go move forward, new year, new story, new life, no worries. Everything is hokey doke. Christmas is here. It's the end of the year. We go party hardy. Can I get a cheerleader pass behind just a clear blue sky? Put your problems aside, everything is alright. Put your hands up high. Can I get a peace sign and put it to your heart? It's a brand new start. We go move forward, new year, new story, new life, no worries. Everything is hokey dory. Happy New Year, Merry Christmas. Ya otuna mamato nei. Alalala pesifia fia. Merry Christmas, Happy New Year. Irisi masifa apele pele. Fianga mai sipsuma Mr. T le ni vahengo la woli ma pesena manuel krisi masia fa tasi mai lo ma tanto vla mo mo le ya woli talo fa Celine. Lo sei fu. Ja, o mai le ni vahengo la. Ja, le. O la solo pese pe tala? Le tala nga ile askismas. Ja, le. Ja, sound oia. Ja, ole nga ole aso krismasi. Ole aso ele ngata I fatastasi ainga. Ole aso mawale loto mawalalo fe alfani. Ele si aso fai ese pa ki mai no ni pia. Ole aso vivi ile ali faftai ile ali le ola male malo si wa mawa. Faftai male vano. Lo faftai. O ani fuanga o musi wa inga Celine le Christmas le tusa. Se me fai angale no for fale makalo paunga. Ia, ele malanga isa mo siaso. Le ai, le nyo kupe. E kukusa le yakau. Ja. Taile vala mai Celine, maar wie le ja, sorry, kafiora. Ia na, olela tu ia le sua fortina Celine tono le tanto se le fai le tao le Australia so nik talova. Ia, talova. Langi mama, oi vol sua fatina. Tu si pepa e mafai ana se ki a kwai la loka koa. Amore mole arcare ki o por TV. Ia le leitus pepa. Ua e sauni. Ele ai sa solo pose ngalo fa angala vai la sunga. Oi. Pa malo aku la sunga mornei. Tano fai. Por ni po ia uli le on sai male. Marcam fai mole. Ngaluenga. Fa fitaite. Ma diela fa fitaite. O afo fonga o el tinamala ingan kibisimasi. Ya va kulo fonga ele ai ma se meo e pe uskinga le ai ma se kupe silo makua. E kukusa umaka. Ngale lu fora va ya lo ngaluenga mele so. E sili ele na ma waili sele ya seli. Aminda antus pepa. E que mersi spengi ngangel pole ya lo si ya. Ai mi tia kopia ro ka ai de se me ma. Ya le ya tanto wa nga ya tanto ngalu ma waili sele. Mo ile sa no anga. Ya le fa tele mo familia. Ya si a ngaluenga ko porque mo oi ko manguer que si máxima ka tanga fo. Ya fa pena fo. Io. Ia fa o le tanto tau vanga le fai. Se o le fa so le nga mo di Christmas.
Ia o lau tala o le tauloto po le pesi. O le wawano le koe kasi larga kua vango. O no le tofu al por kalam. E o le manu o le tahi au, o le fia mai, o le au li mafunga mua, ia o le nganga i fo faiva. Ia ma tautua i e le po. O nai mo umai ava. No, ai mana tua, e mwhaina whaila wala o e video, o na lafo maila ia le tātou email. O le radiosamoa.co.nz /Kirisimasi. Talofa. Maro se fua. Ia, langi e mama. Oi, wala suafa? O nani. Oi? Nani. Nani. I. Nani po nam? Nani. Nani, ia, nani. Ia, o le kala po le pese po le sol. Ia, ere fose solo, ere se pese da nga o ngā ia Kirisimasi. Ia, le. Nga ia Kirisimasi o le. Ok. Nga whaafukai rea i ua mwhaionga. Pai ka i meriso i fua ma re oro ka kua kungu uire Kirisimasi o nge kausanga. Mani. Ia, sa mo ia rau sunga ere. Mo le koe fo ia whamongia ngā Kirisimasi le sunga ere. Fefe au, ma whaitua le whionga le pule ia ma pule ngā le ka COVID sa mo. Whawhitai. Mo ia Kirisimasi ma kausanga fo. Whawhitai nani ia whapena fui o emusiu a inga. Ea, ke malanga pe ke mafuka i ngei. Ia, e malanga i ngengi usida. Uki whai. E siri ale ngā. E siri ale. Pakasi kure a inga le la vor se de inga na uma. Ia, o le mea ka ua. O le vai mai. O le ka ki pepese fo ile nga pia le o le kiringa ko kupi. Whainga Kirisimasi leo la i mama e te po i o pia la ia la e mor pia. Le ngā kongua nani. Lofa te le atu. Taimo whamunu ia. Ia ele ai, o le ava no foi le tu atu. O le whanga solor ka ko por karamena o le avo. O le wha soa o le anganga moni o le Kirisimasi. Ia pulela o po sau pese po sau wafo. Po sau tala, ia po sau solo fo. Ia ona tu le lo ngon to no se. Le virka ko se inga ile tai o le Australia asam nei. Ai wala nei fa tu tele mo ila tu ia na vala o mai. Michelle Tina ia Celine Len vala o mo mai. Ia o lela ku lo so fa ko ka ko se ia Celine. Nga maka o Celine Dion. O lela o suile fa i o Tina ia Celine. Ia se faile la nga kongion ka uma ku le longa swafa. Alo matala pele tanto email. En berne email mai hele video la solo la tala. Ia po sa pese fo yo Kirisimasi. Ia lele o le usi anto le tanto temi as fluiva minute on tala. O le tu la tolu. Manta utia le mele na tupu mai Australia. E dai New South Wales sei Bondi Beach le fia na nafi. Te temi tanto tala no ia. Ai fa mai selanga ngole tua I ai ngo ila to ia wa mali liwai e lenga te fuio le to tenu ila to le na fa manuali ai I se o fa inga a se tamama sona tali Hey, Emmanuel, le Kirisimasi sa
salo Maua le loko hawalano e whaea inga i oka malo E misi masi kia Samoa lea ina makumia Malina Christina Sipayama le pese ia Manuel Christmas Samo umai le divine ola woli ina uanto se fulu lima minuto na tale o le tula e tolu ile de ya woli tale tolu ona e fa fo ile ile awidatu tato tala i vai fulu le ngana Samoa e le tanto mo ngana fo ile le pe ya ni pe fe tu le bai moi manua sa malaya tiai o le whana walawe matau tiele na tūlai mai le fia da dafi nai Bondi Beach i New South Wales i Australia. O se whaana walawe matau tia ea e pe ona mau aiso i fua o tangata i toa se fulu ma le ono. E au fia ai ia le tamā lea sa whaatinoina ia le neia solinga tu la fono. Anto ai ia malona tali, olona tali i lea sa tau fia le whalamai. I lano le baba inga lea leo ina ua mai a se la ngai o inga matautia le pe ona uta wantu le na mali wai tangata nai to sfulu male ono lono wing sfulu lima tangata lau tele ia male tamale wa anto i el sfulu male ono ole whaamatalanga whana wai tele winga la matau pulea sfulu ona tangata mali liu e au fiai male tama e lima sfulu mon tupu ona tausanga o lona talii o lea sa la tawhanaina tangata. A o whai ai le fia a tangata iutaia i nā i le matawhanga. Ea i le fiafile ana nafi. Se fulu tausanga o se teine titi, ea whapea foi ia se rampi sa whapea lea ona tautuaina. Ia lea community mo le se fulu ma le valu tausanga. Nau fiai ia i la taunai toa se fulu ma le lima lea na mali liu. Lima sful tausanga le li o Sajid Akram. Lewa mari o lona tali e lusful wha tausanga. E swafa ia Navid Akram. O le tawhia nei i le vava ainga leo. Wha mauri mai fo i e leo a New South Wales tolu sful malawalu i lan tōolo i le whalemai i le teimi nei i manu anga e pi o nā whiai. E tō lua fo i a manu o le malo i nā i New South Wales. Le wha pe o nā whiai le tolu sful malawalu lea. Ia, ma onisi, o lo whapea leo na awhiei manuanga tu ngā. O le taimina tula i mai ai, o le fiafia na nafi. E le iai ni ofu ami po ni ofu foi o la lawela e ia ofu savili. O le tamalea ma lona tali. Ia mai tele ma wantana wa e mwhaiona e silsila iai. E lunga o penga tawhai langi. A e whamaila se tasi o molimau. E le mamau tele i ale vā. O le fale e le maita watu le lipoti le sau mai Australia. Pe uma o se tina Samoa. Ia po se tina Pasifika foi. Fa mai e le mamau tele le vā o le lantou fale. Ia ma le fale o le ainga lea. E iei le tamā lea. Ia ma le tali e pei o na whaatupuina le fale walawe le aso nafi. Describe them as an unusual family. There were strange comings and goings. Well, have a listen to what one neighbour told us. How are you feeling knowing that it was your neighbours? Terrible. I never thought... When my team pitched the idea... Ia le na se koe fo i le kiki mai e kuaraka ko maka upurea. Ia ona toi fo i atuaila i ele iluma le tala le tina le pe ona whaatino. I think it was last week I saw the sun come out, putting the rubbish out. Yeah. They're like normal people. How would you describe him? He's quiet. Yeah, quiet. Doesn't say hello or talk to anyone. Yeah. And the father? We don't talk to. Don't even talk to him. Why is that? They're just weird people, not saying hello to anyone. Yeah.
And you would describe them as keeping to themselves? Yes, very quiet people. It's shocking. It is shocking, terrifying, yeah. Michael, we might actually leave you for a moment. There does appear to be something going on inside the house. Perhaps the family is going to speak, so we'll come back to you really soon. All right, as you soon go as and we do know that. more. Yeah. Thanks. Olena, masano i le baita wantu foi le divang o la oli stina samo. Mai na ia mo le bau e pe ona e fa funga tsiai. O se ai nga ile te tala no antu pe fa malo antu foi le i la vea i o la tu tuau. Ia e tātou tele whamsino pēr. Ia whamisela ngā ngole tuai nei ai. Masi tēne titi les fulu tau sanga wa maliwai. Tangata maua tutu Oroi mata uale matu Tangia wefa upetani masusu Leitura o le toe vai Le pai atu mana fusi mai Fata faso mira si e malama ese ai O mafutanga me elelei Le fia fia ua fai mala e O aina e ola ine talalele Ai ai o aso eleana E tina umai o angana O fuma ai whano anoana Tangata uma ua tutu Oloi mata ua le matu Tangia wefa au pesai masusu Leitura o le toe vai Le pai atu mana fusi mai Fato faso gina si e malanga se ai Onisi lava e ata ata Le lava ele ai se mamafa A ototonu le ata lofo le manava Faloto tele ini tangata Motani tui matautala Ile walu ele toi faya mai sangatana Oia we mai fai ngata Le alo fai e tina
Se vainga winga se nai pe ona mona mawina I le fiafia da dafi o I Bondi Beach I Australia New South Wales. Ia ma se vainga I le so e pe ona toi fo I entu ele to telo tangata. Ia mole tu ia teu fungala au. E mana tuai I lanto ia to sfulma lima sfuluono I le tamal malona tali o le tamale ua whano le soifua. Ia olona tali o le tau fie leo leo le nalia la ua ta whanaina nei nei tangata Utai, po tangata Jew. O whanga soloi se Lato Festival I le fiafia na dafi na I le matawhanga. O le watu I tolu malau whimidu tūna tāle o le tūlai tolu, tāle tolu o le tōi whafunga lea, tāla I rei whanua mai a se Yuli o le nei a sunga fua. Ma lola ngā lua teiso, I koe fwoi mai a whea lo whaasalanga. Sa pena pena mai mea umatoto o esu e o Se awale pai pai anga le ole asa upoi ole po Sa uni mai tato mai nuwa ai le leipo o malo losi Ai ai le tangata ma isili ai lape ato e po Awalane pala vila repet pa vai vai sa sila sa ilima Ia tato matalia, ia tato mawala vauia Au pea e po ili pitu, na uwa ai e tunei o mamu Ia amea e oka se lau ke kelo ngei lau kamu Kope mai kako wo, o sai mai ile malulu Atato mo le bitu, atato mawa po Yesu Atato mo
le te tu ua tatou maua po Yesu. O mai la e ifo i le ali'i. Masiba i le pese ua le vana e sa'i. Sisi i o lima ma ave lau vi'inga. Le au na le le'ina e ulu pale maia. Maloa ya kona uso. Dele. Maria, talani mai a te roni sila mo le so, tal flama. Ua polo misi ala te ilo le pantia le leipa Chris Hipkins, o le a tilo tanga te pālota isa leipa este o le a iai le rua whima le rofulono. Le pāti sa furi iai o la tutua i le rua whima le rofutolu. O le whainga pālota te rua nei sa va iai le whaamu utali o le ono te usanga o le whainga maro le leipa, ma te tali ue Hipkins in le fo i le tua ngai. A efko a mai ala sipuru masina talo na ve mapani via. Tala no aile le tuani sila mo le whaatale tala no anga le whae unga o le tusanga sa nauna wai Hipkins e whaamatongi ni nai vala sa ia i le whainga malo sa i te ia. I te whaia ina i le whainga palota te wai, ma le pāti o la i te ia i le si whainga palota. O ia tāua fo, i wā ngā i luma i le tunu, o lu i tāua fita ia i ma le tunu e ese, pa pēa ma fo e au fo i ona ese. Pāri Hipkins, o le roa whema le rofu rima, o se tau sanga tele mo le leipa. Ma le wha matu ino ana i inga wha tino mo tu vere tongi wha la ponga o se tasi o taula inga. Sa wha mūtali ai le pāti e ni tala wha avea e tsai, ma se tu a ingo a inga wha tino mo tu vere tongi wha la ponga o la la tu tulia. Ma wha iei le wha unga mo tu vere tongi wha la ponga e maua mai tu pe wha silio mea tō tino. E wha tu ina esebo capital gains tax. Na i lo la ponga i ta mau a inga maua po wealth tax. O tupe maua mai ei o le wha tupe e le wha tolu. O nā si o fō mai le tau sanga au noa mani tongi mō tangata i tōna si uma i New Zealand. O whaatu penga ru rumanai, siaki mō tina e whaia fua mō tā national cervical e pōle cervical screening, mono ngā tupe mō fō mai e whaatu ina ini ala tū lava pisnisi, o mai a whaera fō sia i whaatronga o a inga whaatino le pātīn. E no siringia pe o tilo e le leipa i se manatu, e whao ngā tupe maua mai la whonga e tuuina i te tono te o ngā tupe masani, a e pōre tau tuui titi e tālafu a sa tali Hipkins. O se tasi o lui tau tele e whea ngai ma sos whainga mālo e tūlai mai, i le mai ai o reis whainga pālota, o le whaatupula ia leo le tau, o soi fua mālo loina. O te tulangi ni silane e pita sili atu ana maua i le nganga fuai, mo le upenga i stuper ki velito, o whailo ina i sili potifou. Le ua whailo ai sa fō ia tangata kiwi, ia le tosu tasu te si maleono miliona tā la, mo sa ini ngā seleni le tausanga wha le tupe o ia nei. Sa tilo fōi le li poti risi o pongai tāla whea ngai, sa maua ni tupe i ai singa le tausanga nei, e au fi eise tina sa mana o mia se tupe mo tong tingo le ka nesa i tungi whafo, le apili mo Thosani Gasa, ma le whaatupenga o Thosani al pulenu mo le taulanga wairo i Northland, le sa matua i longa na fia i lolonga. E una vo au kilani sa tulanga mo moi la pa ingo tupe sa la to fo ia ile se puru fati si mari 2 miliona tala. Ai o li poti o le loto fo ile rua fe mari lo lima po 2025 generosity report. Sa failo ai o Gisborne, ma Northland. Sa la to fo ia se au fa inga pito maulunga atu. Isi fo ai tasi pe fa tu se chatu le tunu atoa. O tangata e Gisborne e pito siliato na mo ile nganga fo i le fōa ia lo le tisa marselau ma le valu tālā o le fōa i le tangata tō tasi. Ia Northland e tisa marselau tālā le tangata fōa ia i taime whai le fōa. Whaaria reo was a sile o le upenga i stuper de Velito, Leithend Chapman, o New Zealand, e maulunga tele se ngā lofa i rui tau, e whete ia i mari tō tele o ainga kiwi i le tau sangarei. E poi o nā vea mo whainga tai whaalabru tonga mo Thosani, ma isi whaalabru tonga mo whainga wenga. O se tina Wanaka, Emma Holden, sa ia maua le whase lau suma le fitu wafe tā lau poai. Ma i tangata lau tele o le nganga lofa, e viso sani e kawai tupe whaaru mo tōng tinga whainga tā, o lona ka nesel tau sangarei. Whaaria Holden, o se whaamanatu le ia i tātou uma, o le nganga lofa tangata ni sila ele a vesea. Ma le te mila vai alangai tangata mo se viso sani,
o le alango na ina. O wha ilo ai fo i le poti, e lava le ngā lofo tanga te kiwi mo lo fo ino fo ai wha pitauli, e so tanga masoi fo malo loina, i pasu ma le lupa sene leo fo ai, e o fo ina, lea isa iri ngā tupe wha pēa, i lea wha inga sipu ma le tolu tis ma le 2 miliona tā la, e le ruafe ma le lufu lima. O tui munga wanga i mai nei ni usila mo le vai aso whai ngā ruanga wha ai o le tūsanga nei, i ni isio vai ngā le tunu o le after ia i mana mamafo ti munga palasi, a o lumana i le Krismasi. Ai peo se papa ki o le Krismasi e whai le matapanga, whale ai po whelava. Ai o le asili akse le lei e loa i le vas fou, a o tāula i mari toa le au wa e tau, i le langi, ma le meo le a ieri Krismasi. O le temine o lo ala langa ni usila le sisulu mana i o le la e pei tai. O ki munga o valo i ina le vaso astau, ma whaari ai le ofiso le tau o le Met Service. E unawa o whaisi vame le temine o na valo ia, pe o le ale tau o le a iei le astro Krismasi. Ai ma whai o na Yesu Timo e palasi le astele. Whaari Sylvia Martino, le va ai tau whapitoa le Met Service. O le mea manino e le temine, wharinga mai ma whai o na suia le tūlanga iai. Ai e tuwau, e ao na iei lava di fuafuanga e tā pena iai. O le vaenga ko mo tanga te malanga ese matu valo no afianga le tau sa tau nui Australia le Master Wine. Ma se wha moe moenga, e wha sauina so tanga mo ratu o tulu, o wha solo atu ina ngoto le sami. E si lia maritasi vai tolu o se pulu maritasi api, o le whai tau a whai o tangato le motu sa tau sanga, mo vita e patino i afianga le tau pola climate visas. O le amalanga atu i Australia i lalo le maarienga, sa sainia e tunu lua i le lua tau sanga te wine. E lalo le maadienga, e lua se lau vals provista o le awhatanga ina e tausanga e tasi, e vau i aile ave se umo tangata e iei tomai ma le motu le teime tasi. E au fi aile vaenga mo mua tangata sa tau nui Australia, o no awhianga le tau, o se uwai tamatai ave lifi le motu, se fō mai nifo, ma se fai te au, e tau la i aile whaatu mawina leo ola whaale anganga, o le vaenga tangata, mai le fai te wafe mafe maila, le mamao malolato tinu, e bena whaari ai stui o le maro Australia. O tu valu e whaono o vea ma motu e mo mua ngoto le sami o no apianga o tuinga le tau. E le si ti o le sua sami, mapo e na to tele atu, o ta nu e tu uola tu ainga. O le maarienga le va Australia ma tu valu o vea ai ma se urua e maarienga e wha vai ai di visa wha apitoa mo tangata ne nofo e Australia o no apianga o tuinga le tau. Whaari el te mai tai minister ma ta upo le vai whafo Australia Penny Wong, o te ngata whaimalangantu o no suinga o le tau, o le a whaisolatu sau tele, i le tunu o Australia. Tā longa, o na mata ino na manu malo Fabio Wardley o Peritania i a lupe sori ai lau ni Joseph Parker, o si mai na ilon tūlanga stasio tamafutu tū mua i dau panga ma mafa le rangi, ma ia vave umiali shampino no rangi au noa, ma le susino no nafu. O le tau le pusu mai Ipswich, ta pa a wau le mata ino le aru wa e tale ni lona manu malo e a paka. Ina o tau pia pusu anga di tamusanga su tasi na malaya le O2 Arena i lon tona. Ina vai asu muriane la asia le isi stepo lan tale ni. Ina o wha amamulu e Alexander Usyk o Ukraine, e le isi o na champino no langa le WBO. Ma si tia i lunga le tulanga Wardley, ma le champini le tumau, interim champion, i la veai ma champini a toa. Ai le mauat se tala lele, sai loa e Wardley. Le wha mao ni o suenga sa whaia i a pāka ino tango fia leo whala whataino le cocaine, i le aso le la pōsuanga. O le unga o le suenga sa whaia e tōlatu, i suenga e whaia ma le roto whaitalia i le aso lusu limo topa. O te unga sa whate i ai vaenga o whai pelenga le rangi. Pea tiro i aise winga tau le Leo Parker, ma se tasi o tangata laulo o tele atu i whai pelenga. E ui lava o le cocaine e whaatulanga ino se fuala au mo fianga po le recreational drug, na i lo se fuala au wha o malosi, o pāngai mo whai ona whiteiai, ma se wha sauna to estepu du tono le maia e le umio o tulava le luto sanga, pe a wha mao ni le monio non tango fiena. O lo wha o lava na te na tāka le se seo sana mea sa whaia. Ta wha o lava na ngungu e Wardley winga le nemita opa e le tala no ai le TV, ale IFL TV, sa au fo ina aisa na tani iai. Ta i whari ai, e na te whaatanga ina lava i a whaka e wha solo ngā te senga o lo whaia i a tia, mai le ai lava se iti ona manatu, e whaari ai ni te menei. Ina wa mai ona sei nia le toi wha opoponga o na whenga fōu, o le whaia o ngarikala purika le West Tigers e Australia Benji Marshall, ta i teo tino ai, o le whenga ingo le a le wha o Sofia ai le tamasai a whiwhiri atu i a Sharon Lai, e a vesea i a mai o tutunga o na whenga inga e aru e sei,
mai ilana lava kone kalate. Ai ua tā mamau maso. E le iso nā tungalunga e winga i le opoina o le tautua le soa kaptene le tō Samoa i le kalapu. Tā wha maoni ai le taikas le asparele. O toe se ni e maso i le maari anga fau e wha ua wai o nā vema wha ia onga wha urulu. Te ia uria le whai unga le tō sanga ruafe tō tupulu. Se i oenga o skatununga ato tōle ama le kalapu. I le mai ai o le rua mai asto whiwea inga i le wha tūla ngana o le laulau o wha tonu o le kalapu. E unawa i le tele o vaenga o le whenga inga fau o ruai. E ta uai le, e tu uai le kalapu. Ai o tau tina maso, e le o popole winga i le tau tuofolan tamata alomata ina i le kalapu. Mai e ta uai, e ato o tolan taturunga o le a whau au lava na nofo i pēr uai i le kalapu. O ruai sa turi e maso le stainia ina ua avea mawhaia o ngā whaurulu o le kalapu. Ta ia wha matauina le vason ua mawae, a whai asta wali ese e maso ma le kalapu pe whatula ese o nono nefe vese inga a le laulau o whatonu o le aia tuu muri ese loa ma le kalapu whate se mani so sui o le to Samoa o lo ta aloai. Ai ua wharia maso, ta la nonofo i lalo manuai mo temi umi i le mea ngā ia i le au ma ua ato o toai o no foina lana tautua mo le kalapu. O ne whaakalanga mo reo langa ato o whaakala i naini se tō tolu le mai ai se misteri su e ngā champina au la kapiliki lalo su whātautanga i le bar kalapu ale he tawaa ma le Cowboys e in Vekanko. O le lua tausanga ma le tasi o le tausanga o whaakalanga sa whakalai te torua ta awai le vevesi sa te pumai i le no whanga o ta avale le vau au ta puai au e lua ni malaya le Waverley Park le aso no te sema. O se lau tu ma oti mo tu la whanu sa whawaina sa whaiera lato whaiunga i le mai ai ono poina le kapiliki Southland i ese whaamtalanga sa ta wai le matua i whaitio ina tele maosi o le whona elefon whatonu o le tulangi i le vesi. Sa halangolongoina le whona whapoe i le whaiunga e au fiai ma le whaale au ngā ino sa manu malo o le sua ngā sampino o le kapita e to suman whaone ni to sanga rono winga i le eisi sampine to wi o le rafa maril furima mo le tausiti ai lea o le mamalu o le tamasanga. Talana o le yaso, i ai pele tanga tangoma i le file mō mana on sai. Maria le so. Baby, lomai! Hey, hey! Le dawa whaafonga le nturungu swapo pongona o tātou tala i vai whanua le ngana soa pe o na whugada o tāpereina le sunga ia se uli o malau reifi le rifo i vaenga o lea woli o lea te mose isi whaapo ponga o tala i vai whanua le ngana sa moi lea soa antai au e pa tātou woli le lofa walanga lei o le tua mol te meni pa tala whantu i mātua le ngana i leo le whana wa onga lau tua onga o le rei aso ma lo te miti o mai o tua mai lea onga sa e alu lea onga, sa e kamalelei, sa e teine lelei, ea lelei wha maulei le fuspa tono le ta vale, a ua le whai foi le skam kiki markupo le vevesi. O velo ufisa le vaeng tau o le somo le hanga ianto le poana nei, sa vili hangi mai li tui mantu i sasai, e a waoa nisi o no fuanga. O le manule e le poana nei mo au kilani se fuluma le valu tikeri wa koe fo i kako ia vevela. E mai ngoto le lai le toi lusfu tolu minu te leitu la eiva i le poana nei. O le vengu la so an tai au e o so ane le lai le toi 5 minu te leitu la e ono i le tai au. O mai e ina i wanga e tolu vava i le tai au fa solo lea e ina palasi ti munga mai se teimio lea woni an tai au e ono mamafa i nisi no whanga whiololo mai le fiafi an tai au. So vili angi mai le leitu i mantu fa solo ina malosi ma whiololo langi mai i taimi o le hawoli. O na whaasolo leina angi mai i le tui saunte i sifo i le fiafia tai au. Talo whantu i le riva hangolea so ia inga wo me masani sa mo le venga nei le tātou talo le tau mo o tau pe o na amune mai le ofisa o le va ai tau. O winga o le tau mo le somo sa mo se vaenga o pe au ma o le eo lo tauto pe ilunga o sa moa mai au mai ai e timu whapea wila ma whain tilia fia ila tano i nisi o taimi. Whautunga malapata inga mo te imunga mabafa lo wha malu sia pea bon lau whanua o mo Samoa o whautuanga o lo longa lo wha malu sia pea mo vai tawhi uma maro whanga e a fiango fie o Samoa.
Ilanga yantu le puana ni mo Samoa tolu va so lai timu mai mafa ai pupu fa pena i wila ma fa titili o venga mo la so anta mo Samoa o le ata ape so lai timu ma e ona mafa inisi ono fuanga. Tulanga na pioni e wing all the time we le somala so anta mo au kilani ato ai mo Samoa. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together Auckland. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga. E le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga, ma lau whaasaunga Samoa. O se talafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se aunanga whaamilinoto mai le kampania le City Car watu si tasi lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band, e ho foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau whaale tonu tongi e tālafo, mo le tatu cashback. A ma tatu lima se lausi aga iatu le lima awha tāla. Le sota i mai ulungia, Peter Pernanto le numera o lua tasi o walewalu fitulua. Pe a manaumia se tawa le fōmolo ainga i le tau malulu. citycar.nz. Ua whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whai e te alala i mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga lelei mai. O lea wau whaantu ele whetūta i ala o ngā amata, le tolu se fulu i tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o i le 5 tausanga le mātutua i le vai aso. I oe, maua fua fo i tau mawha, walau lo le whetūta i ala o ngā amata, i le olua tasi tolu 5, fitu valu i wafitu. Olua tasi tolu 5, fitu valu i wafitu, mo se avanoa o lo walo. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Mai pea i the radio kasi lima i wakolu amo.
break my power, I still can't feel the pain. Una paloma blanca, I'm just a bird in the sky. Una paloma blanca, over the mountains to fly. Yes, no one can take my freedom away.
Wayno i le vango la woli no fama du tu taila a for le ton. E ben tu e lus full on du tu na talo le July 5 talo fan tuai. E ai makulata Robertson malainga i le dia woli Rachel Sifai da Glen Innes East. E mo tu mala vole fa tsi mele di vango la woli man tu mala fana wa onga le da wanga yan tu ai ngolo fa mu mai. E a me da onga le dia so sa e uskai. Ka yo e la tu mala anto a onga i le fale le dia so ngofua. E ui le whainga ta
Vei o se sala a se pangota Tu fesilia I pe ai sea Leo ti o se tui na tinga La urupe ua leo Ua mafuli le la au safa a paolo Le pale ua le so Mo tu le fa aso Ai pule lava o ele a tu motu Lo wali isi elo fa mai ua o vai vai Fiu e fava senga o nei tinga o ya Ua moa tu le sa taula ya yo le va ai Atua o ona le de ipu o winu ai Mai mau pe ana ma fai na to e liu le tai Lo leo ma lau kitara se yo to fa lo ngota si Ui I le te lo ua e fai pese a I le lani Ai o no lo umisia o oi e mafu ai lo tani Fa a feta I manui a le nei ua o sapai I le tale ni sa e fina ua o sapi Ma ui e le a ai o anganga Sofa o e manui a lau malanga E ui le faita Vei o se sala a se pangota Tu fesilia I pe ai sea Leo ti o se tui na tinga La urupe ua leo Ua mafuli le la au safa a pao Le pale ua le so Mo tu le fa aso Ai pule lava o ele a tu botu I o tie o fielo tui Tu ua mau Fe elo manu manu Ai se awe ave ai le safai ma uo Lesa mawai le fia fia I lo unei lutu Lesa fatani a webanga ipo Tinga lava lo leanga ai le manolo Aua ia fafanga ipo mafautuanga Tama ua omisia le ta ua mafutanga Ai famanga lua I so vai vai si fati wa sala Tafi malala malanga maua so mufoa Imana tua pea we italo sama Silonga ua umana umanava E ui lava o se kofau ke inoa sa whaki e ki e kau E au sanga le kumai Whai la ku yama Whasenga ku lau mu foi pule whai ko a kasi at sit sit esi Ora wilo ai whale u koru fu e mare ko o ko si ala ko kasi whai me uka lare mali I o lang Wa e mo le uila sa Wa mangokor mafuali Ma ua whango ele ele ai e kuwasa Rangi ai whingao Mea ua e lau whakau kainga Ua kongi sa fo I rongo nganu Ua le mumusi au la mepa Ka rofa I le ka mafukanga ua au o mangua o mala Ua sauki ai o paongo ma whare kalakala I o mawhakianga Ua mumuku wangu maala o le la ai le makuroi maka o mo onga lingi I o langa Peanga mawhai unga koe a maka Mai maru e peanga o se aka ai se koe kila I le amakanga ka fia koe kilo kilo a kusi au pau pau au whai ma se o langa kala I kere ai ma o fisiki soku wa a me se ai o I o I maka Wha ma ngalo lau mea kala Hele o peke I kasi ka maka o peke ma O fau wanga sa ka wairo nge I o langa O lau ka lengi ma unga ruenga o ki wha suru ni mala malama I o mo se se roa ake piko ko Ka ua kuyala mea whai maro Ai sau pea ya si au masi au whanga Pea ma o ui le po E ui le whai ngata Vei o se sala a se pangota Tu fesilia I pe ai sea Leo ti o se tui na tinga La urupe ua leo Ua mafuri le la au safa a pao Le pale ua le so Mo tu le fa aso Ai pule lava o ele a tu botu
Aulota oto ma e tilo iai e ewa e se e tisoloa aina e alu atu lea e se ainga Olo o fai se lotu ai fai esa tasaminga Wa e mole manaba na o si toia ina Le lale ua mate lai Ina Foi mesa paalinga Masa filipilinga E moni e alava ita E te talanoa E te leiloa Mana tole tawalanga no E te fia o au Wa e whama walunga Le poto wa e mawa Le ai maso wha au tau Taua a mea Oi ma filio le whai fe au O whai ma whaia o ngā wami O ngā le tatau Wa puleo le au moe Ma lofie ka upoe Ai ino sia ai lava o Ai mai sa whaalinga Ma sa filipilinga E moni e alava ita E te talanoa E te leiloa Mana tola tawalanga no Tafa mai ata o le mawea o Anu o le mao ua vava o O lo upito ie tonga wha o Ma ato ata oto i fo O wae pupula vale i le po atoa O fiu o lo tina i lo upa aso pomoa O lo fia vi ia ma lo fia i loa Ai ino sia ai lo uingo Masa paalinga, masa filipilinga Le moni e alava ita E te talanoa, e te leiloa Mana tole tawalanga no Atu saina Ise apa helapi O se pisu pasili O se masike ke mai piti O sina sapasui O ni tamato maniti Afai lava uatonu E uatonu lo fina ngalo Tapa aipo ipo Avane ile malo Ele anga ole ta atua E tele aile ti apolo Te fai sau pepe Ole pepe ole po Sauia la ia malolo to tele Fia fia mai mai atatape Se yo pese pese atu ile ea Se yo pese pese atu ile ea
minute. It could change everything. Think a minute. The reason many people don't climb the ladder of success is they're waiting for the elevator. But we have to work. We can't wait our way to the top. We just need to be sure which steps will actually get us there, so we don't waste our life climbing the wrong ladder. Today and tomorrow we'll look at some right steps to success. The first step is learning from experience. As one successful person said, "I profit from the mistakes others have already made and paid for." People who can't learn from experience waste much of their life, just going around in circles, making the same mistakes again and again. A second step to success is both seeing and seizing good opportunities. Successful people don't just talk about what they're going to do, they actually do it. They recognize a good opportunity and grab it before it's too late. They know timing is everything, so they're not afraid to take risks, since they're more afraid of losing a good opportunity. As usual, the first step is the hardest, but it gets easier once you get moving toward your goal. The person who's waiting for someone to give him a good tip on an opportunity will probably wait a long time. The important thing isn't to wait until opportunity knocks. It's to know the sound of opportunity when it's just a tap. Good opportunities are like diamonds in the rough. Most people walk right by it because it's not already polished and cut to size. A third step to success is to recognize where there is not much opportunity for future improvement and promotions. Some people can't read the warning signs telling them they're wasting their time in a dead-end job, where the road to their success is closed. Someone said, "Don't stay where you're tolerated, go where you're celebrated." Find a job or business where you fit and can also keep growing and going as high as your abilities can take you. Today, why not ask the one who knows your personality and abilities better than anyone to become your career partner? The one who made you knows exactly the right steps for you to take to reach your full potential and the real success he has planned for you. Just think a minute.
Formally and now everlasting praise le divine all only mo le pese vivi me o mai le tua e tolo nga tu le tatu polo kala mena le think about it mo e ma mo tatu ma I le divine o le fiafi Moi tu amo. Titele sa mo mo le tanto ma taka mai la woni na le la si uli me fo le divine all le fiafi la singada mo le tukta mali le tanto ma taka poto le tutai e le temi sa si la na vai te pena mai le sa le fionga ya le to so via ma le polo kala me all le nga ngai fo favor pa mai a tanto tala mai le pacifica ma le lo lang te pena mai el fel to ya Miriam la lo to po mare ma le tuale e veni I le brava le mangele mo sang me alo folk risimasi I le nei fo I tau sanga ma wheel of singo to toy ma au fala au soifua Tolo I matautu ma le penisula mai molino le tai tu pito I apia si o utau langa manaya e fe pula mai le sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa vali vali le pasina se Yesu solo ia samo no uatulu se I fai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai ma pepese Matata gato tulele A omae mane ilano ole ni Na oa umasia upele Ele mafai nanga ona ngalo le tape mali o mai singano Olo ono ai tine matama yung alona awala lao papa Le pasina se Yesu solo Ia samo alo uatulu Se I fai mafia fianga Ie mama atene matama Olo sisi vai ma pepese